for wait, yeah, me. Adwa yanki for it, yeah, me. Adwa yanki, hey, Adwa yanki, yeah, Adwa yanki, yeah, Adwa yanki, hey, Adwa yanki for wait, yeah, me. Adwa yanki for it, yeah, me. Yawokuna wonewo, yawokuna wonewo. Yawokuna wejewo, yawokuna wejewo. Wonewo, wejewo. Yawokuna wonewo, mianu na waliso babo ai. Yawokuna wonewo. 103.9 FM. Yawokuna wejewo, yawokuna wejewo. Wonewo, wejewo. Yawokuna wonewo, mianu na waliso babo aye, babo babo. Awaliso babo aye. Iye bina wajeyo. Awaliso babo aye. Bambo 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 bambo. Awaliso babo aye. Iye bina wajeyo. Awaliso babo aye. Ija. Omayanyi yani. Onipa nsehe. Asem biara obesi bia no owo mote. Bibi nsikwa. Owo mote. Enti die sisi wo life no owo mote. Besi bibi nsikwa. Jiwani. Yeah. Come on. Yes, sir. Jiwani ene yefiada. One man do Yahoo, 1 million Yahoo, 1 million Yahoo, 1 million Yahoo, 1 million Yahoo, not that come Yeshua physical, 1 million, 1 million, not that come Yeshua physical, 1 million. We are say a safata nipa de dotna. Omayando doya ho. Anyanyambia wunua no a wo tan ani no. Ensamfu a wo kafa wunuane ho no. Anyanyambia wo ubenya de ni busa wo. Ene ya se wuwu a ochena wo bon. I'm telling you. Ene ya se wo wunne ya ochena wo bon. Enti die ne nkyere hu bebrebe yi empatamu a wote die ne nkyere hu yi adwuma mu a wo die ne nkyere hu yi ekura a wotim wo die ne nkyere hu yi wankasa wabusua mu nkyere hu bebrebe nti enipa e ba ahokura na osuro omaye ndodo ye ho wate ewiase adaka mu ye shishishi o wo de ya no ahwekwane ye fa susie nipa se wonkwasi ye nkwohwe kwane ye fa susie nipa da eya akobi ene ye fiada ochene memini ye besie nipa Ghana ha ye besie nipa ochene memini eya akoba bia ye sie nipa me kire musie ye na kwohwe kwane a ye fa so a ye sie nipa se woni mu ama me nkire o enipa ni bewu ye de ne bekwa akohye fridge mu ye bekwa akoyi no tamu aso ye bede da no atompa so ene ye wodampa so nyina ne ye bo ne fine ebi kura wo hono mu a ye bo ekon ye bokunu efunu no e condition baby a fine ne condition ni ne nipa da sani ti ne nua na wawuo ne ho pra ne ho onfre me twato anu no yehu ho se ye onfre me twato ebra ne beso awie na abusunya panyina be ka sesei de ebra so se ye de ade no wonye nipa bio wonye nipa bio sa abre no abusunya be ba be ka se ebra so se ye de ade no ekwesi ye kokokra enti ubehu se ye de ketense entomane de abetwa ba bi a yadeda ne ho no wa wunim kwani ye fa so sie nipa no how to prepare ye kosie no na me kire no enti ye de ketense no ba betwa ho sa afei na ya pagya emu no e de ato adaka ni mu ebi wo ho a wuti ye ya anatade a ye de dresse wo ma wo da mpem no
Emma wo ho ye fefefe nipa bi beka say ah we die nifunu afe o hwe wo wu ye kura wansi so asante fo akanfo ye prezi funu se ye ni mu funu prezi o ye be prezi funu sesi a we wo wu ye no wansi se o hwe ne ho fe ase na wo sori mpa ba wo hwa na ase wada se wo hu enti ye tam no de ne to adaka ni musa na yakwa kofa hama ene nadoa enka tete no ubohuni e de abobba adaka ni mu se kura de wo mo de loko ni biaba enti na ya loki adaka no afeni atamo de wafiri ba bia ye de da wo ni mu petomu ho canopy na se ne de bench mienu ne de asi ho na ye de wadaka na si so ebi wo ho aye de si fom ebi mpo wo ho aye de blocks na gu ho na ye de wasi so ho no na sofo abaye wufu som afi sofo wie ubehu yesi ba bia duro ne de efunu ne kwa adamnam sabre ne ya boys ye ho amena na to dada o amena na ya bono ya sa cementim muntio ya sa cementi amena ni mu ene ye de wato adaka hyehyehye ni mu ne asa kata so ene asa loke no enti ubehu ana emema na ba wono mu e wo matira wo betumi apagya no na wono mu aba be pagya wamu a ehya adaka ya kata so ni mu ebi wo ho aye de besi ambulance mu ebi wo ho aye de besi taxi mu ebi wo hompa emema de besi wono mu matiri so na eni nkakra obete pe na yenya abusua enamfo anuanom wono mu bedi akire ni akwa akogyawo na ye koni nyina no beti sa manfu osu enipa sumasie ya no beko ye ya no beko entumi nya wonko ama wonko enkakra o ni atwunya ya de wo kwa no wo kwa no wo mawiase bie wo baby a wo dan kakra kana wusi ye ni nyina wo madamu bie wo kasi akakra ka na wo no ne bo den no wo metina mu bie wo asa afa mi no bako mi knupe mi yiripe mi nuape madam fupe mi no bako wode me no beko wo samai difunu na chibia wo samai ti wadaka ne so a na ni age wo se ye me yire so oni mbeko hwe me ni asumasi suya wo so oni mbeko enkakra de ye nkwohwe afei ni ade wakoduru amusia ye na no eduru ha na amanfo osai na wo no mo osai afei wo samai ti adaka ne so hu se oba ne kaso no beko enuane kaso no beko no na wonu nyina esan afa na buza ade wo ma nyama afa obehuni yi wamu no ne ye de wasiesie ye ho enkakra ne ye de washada kanim amena ni mu na sofo abompa ye abusua panyi agunza afa na ya kanete e de go so ye de watu adaka ni mu ye de nitia kata so aloke no ye sande wakwa akosi amena ye to 6 feet mu o ena ye de netie akata so ye de ayon roso beba begu so anwea cement fra na ya to e de siw so se kura de wo mo se afra bibi tombu bibi na ye sande tiles bia samba be kata so hwehwe senkati ase a o wankwa enkasa de we ga betumi aya na se wo hu nipa mobro wono mu eka se ye no bekwa ni nyina eye na ada hwe se wono mu asan yo se wunimu aya ahwewunu ya bi wudabrem ba bia woda aye ekwane aye fa asosie no na wo hyehye wonsamfu e wonimu a woka amanfu ho kwankonsa wudie wusikanti apomprede semu aba wo so no jai enipa nzehe me sisende uwu a ekina wo bon enti nipa omayanyi yani na daka mu ahye obade achi am yawi akwaba ya akra umpom tesai nyankopon adom me ho ye pa na so nyame adom ade ba kwa ya na nipa wura fie ene se adaka mu ahye adaka na emu ahye no ya se tu amena 6 feet sand wakosim sa ayon roso guso sa
cement ni anwea plus abo ye de akata so ye wi a ye sidan ye siw so ye de taase asan betare ho hwa adaka mu ehye no hwa hyew bi a ye san de akɔ ye de wasan akɔ mu enti die ni nipa enkyere ho obo akra meda se be tie fo good akra enipa ye nsehwe sabi akra wo se si a maka mo aponchi bi a na odwan bi wo kwa ho a akra enni simanum ya de ba ya kalogo obi kwamwa ye de makobesu kwamwa ye agene besu akakaduro besu maka mo ni bare yemfa wonya hwe yemfa wonya hwe aponchi akukọ no omuwu a omo so wonfa so omo fa so ni se ya hwe sure na we wuni panso e ndiye na obisa wo sesi wo wuo ni nya to se kimu a wo ye hwan bi o ebra wo nanti a wo kwa wo bai e na aye obi o nanso so se wonya wuto wo se kimu a akra wonya hwi bi o won se hwi bi o good sebi mpraduasa enam mpo won se wonya wu asabe woni akokọ nyepe won se akokọ akokọ ni cheo sure won se wodwan ni cheo sure edi be ntira wodwan ni cheo sabe na wawu on ye ntira wodwan ni cheo sabe na wawu on ni se wodwan wu a ye nya bibi papa bi edi ne ye wi wu ni panso so wu se si ya ye koto atwene didi ye de ne ye nkwan awie atu ho party ene ne ye de ne ko chefo me ko katanto mu mienu ho ne won fa so ho so de won fa so that's it enti dwamfunu eni nipa funu wana ne won fa so dwamfunu ne se dwamfunu ho won fa so che nipa de a na de ben ene wo se enipa ye ebra ye te ase enti o se me ma ye ho so e wo se ye yes ne ye tie no yo na adaka mu osi ni nyina so wa bra ba wo bo na saasi su ha no eno ene ye di gumu ama mu se mu be ye nwuro se mu be ye sio wa bra bo no ene ye di gumu mo akra so ni di adanse ye ya mamre su di adanse ye se amochi mebusa okwan so no abo amane wa mane papa wa bra bo odra wo be da na die no ebe ma odaka no be nwuru endi akra nya adaka nyina ne mu ohye dabi ebi mu onyunu pa eye bra wakodru samai no good na ye bisawo good niema a wo ye na saasi so ye sadi nyina gum eye papa ise gum papa ni nyunu sure ene ne ye atete semone akase semone awudie no ye sadi nyina azu gum a ko na bonza adaka no ebi mu ohye mo meda se eno ye obo ade chiame ena awie yi watene nka no and now we show yeah live both on Facebook and YouTube. So we call YouTube so what do you search for Otek 102.9 FM. So we call YouTuber search Otek 102.9 FM. So what search na se wuhuna wadama wadwinkyire bi a wo no what do you comment to my yen na fa my yen ya beken kan wo ho e dia mawo afa we call Facebook ne so so a hwehwe Otek 102.9 FM. And videos and pictures e kura ye nyina no eye hwa na ye de befa okay enti won so ye mo akwaba nyankopon onhyira ye ye wo ayim frank e wo ye YouTube ne so en wo kire se nana Krobea en awie yi mo fire ye wo Antonio Pon o wo YouTube ne so bi en wo kire se akora en ye Friday Asem Beba Dabi mo shatter the whole wide world ye mamo piafo ene mo ne pa dane da mo de ba besom ye wo owusu bana hene e wo YouTube hobi and was good afternoon Alhaji Krobea and awie se wo ba Yabnash pharmacy e watakwa makura me nso me ne me manager genius de ye kan se ejetuato nyankopon hira mo pa ene mo ne pa dane da mo de ba besom ye wo honorable Atobra Justice Kote Tumduase Assemblyman and watch se nana yaw we simply love your show in fact dane da wode eniema foforo ene ba board ne so nyankopon onhyiraw ye wo Michael Hubert enso wo United Kingdom and what say good day Nana Krobea you are the fireman in fact adwumapane adwumade a wo bo no very fantastic well done God bless you all ene mo nepa mo de ba na mo de besom Solomon Okunadu and was good afternoon na wonsam no a wo ka no in fact more fire because they say ewiase no enipa mfa nipa ho enipa nya dibre enipa nya sika
onim se ni nua bi a onibie sebe oyaboa yes de ekoso wo man mu no enti ama competition eye more Ghana ebibrem ebibimanfo competition eye more. Do you know why? Nenia na owo bie no sabe oye ne se atantan de enti adenti na menso memre memfa kwan bia so any rough means kwan bia mefa so a me de beye yie na memfa nye yie competition tio enti sesei amebi jesakawa ebi ku nipa e de yesikaduro enom ne de keke ka ho because of this competition. Senka ye ena wo a wo se bibie wonsem nyame ato bie hwe ade abaako enipa nim ene se ewiase abusua bia mu nyankopon wo yipotiaw abusua bia mu nyankopon oyipotiaw nanso wo sa potiaw wa nyankopon ye yiwo no wonya bie ede na ade yoye unsa wa mu obia wo fie ho unsa wa mu obia wo fie ho kobono brekumfo adenti ne yese ho ya burukyire kuro. Do you know why? Se ni nua nya kwan ko US ko Canada eno amefa ni nua enka girisi ya beka se ho ye aburukyire kuro ye musa ye ho se wo a abusua nyankopon wa pagya wa ye opotiyaw e wo se abusua ni mu no e de na wa ye de am obi onye hwe enti nkwada na e wase no me wofa nyame apagya no nanso omwa yen okọ ne nkyɛn a na wo di watem me bra ne yire ne kura mpo na ekumie no okọ a wo ba yi be di watem a wo ma wo hunu me bra mpo sei ne nsɛm wɔ nipa ni bi ka o enti ene yete sade a me nso mefa kwan bi aso aye yie ama me bra ni ewu na competition aba enti wakɔgyiri gogo malam bi hɔ wɔ se munkotwa nipa timra munko yi nipa akoma mra na anu ya akuma se ya abaya wonam ni ba bi akoton na de private car yese wo so wo pe lift ya se de ne akye no ye kuno ni ye yi ne spare pass se sei enipa abenya spare pass a ye deali nipa abenya spare pass ye yi wakoma ye twon tachere mafa o minim ye you live ne wade de ade ni ya keji ni ya de ko eye de nipa ni pentia wo ene ya ye ka se wo bi plane ekwan ye be fa so akɔkye saa ma me ne ba no omako baabi ye so mfa akwada amra enti na yaku obi ba basa asnama so nkwanta akwada ketu a ya kye no ahometi wuo ye de nadoa abobɔ ntaabu mu ene ye de bro akwada ni trim ye de wom tɔ ni ya dane ni sama ntini hwefom na ye nipa moja ye de wane yam tɔ ni ya dane no se be ye moja beba na ye nipa moja ye ye na koto baby ye de ntia ye sika ye de na de aba ye sa competition no competition ni ye de one ye wo bie ne ma one ye ni bie no e feel inferior ekrom asem no obi no obi di bia de oni bie no e ko de owo bie ne nkyɛn a obune hu so no nya nipa ɛna de ono so wo bie ne hu de woni bia wo ba ne nkyɛn sɛ wo sabe wo ye baller so ade enti de beba no enti fire no ɛno no Solomon Kunadu was say yes nana yankopon hyira wo omwa wo so Robert Bafi wo Brazil owo YouTube ne so Sao Paulo ɛno ɔkyɛ sɛ yes akra Krobea wiei ma yɛnkyia wo yankopon so onhyira wo pa Margarito de hyehye ɛna ɔse akra oba moro marketa original cha say mene mapamfo ye nyina ye waha ɛna ye hwew ema nyina ka akire ɔse good afternoon nana yankopon hyira oni wo team da ne da mo ne pa mo de ba besom YouTube yi ye hu mo so ache oh we are back we come today we come we will continue to come every day don't worry free my wo pachi number 2 ache ase ɛna ɔse akra Krobea yi ene ye mfa sedam awurade nyankopon se ene ye fiada na me maami adwo amoa pachi number 2 dwoma no omumfa oni agro honorable Baroski asisriwa ene ɔse akra yen yentumi nsore da krokra sa great show we yentie da bia mo de ade foforo mo kire ye ne ade e ma yesua de na nasafo kantanka asisriwa hene akra chiade mame wonfa ani agro yada na nase kwaku buaten oso wa afari community hospital and was say yes this is the Ghana's biggest entertaining educative informative authoritative
all the tiff show. God bless you. Uteke FM any Madagana. Good. Ensia Opoku Matthias and was yes. Akra a Friday edition of Asem Beba Dabi. And Nana, we are very, very, very proud of you. Any this motivational message or the abase inspire ya brabo more fire. And now what best brain publications and wapan kronoa. Yenina ya waha ye yo. Opoku Samson and was yakra wakan pa na more fire. Yada say what in my Raphael and was yes u program no fantastic. Great. Awiai ye bedin komo. Mo wo yin Facebook ne nso so no. O messages ni nyina ye be kan. Sa abre kro na amuo no adwenkyera wo o de beba ama ye nso yakenkan ewo afidie yi so. O de fa Asem Beba de before number ne so a ye beche. Oba de achia me wo ho. Very good. Enra ye share okun bi ase. Yenuano mo maya emrantia mo asiso a mo wo amanone se obabi ewa amanone a frɛ no se enadwuma ye ba bedie wontie no wonfa mu aba ye bekoso awuraba na kohia brantia bi wo Facebook odinisika approximately 14,000 Ghana cedis 140 million old cedis or the abre cratch no cratch in sa sika no a horabasa ye ofre no a onyano abusuani efre cratch no no hu se wo ya aba ya ne busuani a no a wa kroko fon no nti ufre ni bie wa enko kai sadia no na akoso a ma awura no wo de adwendwen ewo sadia Arabia brabo emu efri soro wodi abebo fom enko ena opanyini bi ena asore agina amasa awura yi se ba bia owura na ko hye bia no obemi ape waya de enti ene yabekọ sa asem ne so asem otoso mienu awura ba afei na wasi so wanya kunu be ma no ahia ne nkran o matna ma aye fe ebra so se bema no beye oba ne ho ade proper na che se amamre ensa bem abusuafo akuru se omo de hia no owa ha very good na omo ba ye no awura ne wo ne papa pa ne maami agya isa papa eno afa bema foforo a wono na ye stepfather ne kire se ono na ahwe akwada no abedrum pempenso yi a ode wari enti esese ono ne tena aware ni ti seja na woje eja asede no sa ena abusua ne nso kire se ne papa ankasa nso ewo hotiase oyi ni firi mu a enye papa ne se ene ontwen ye behwe awura no ne kuna bebusa eho nioma wo mo koboaboa wo mo ho wonkran aba wo abusua te ya bo wonu mo de hia ba na bomo ye adai ya okoto aduane ode ni be ko school moto abebo ni pai kai obe ware amaya sese awura na bubu eno a ya soa ne se nuoma ede na be gudem sa sem we ya papa yi kan ye ebetumi afri so papa na ko gina ba bia ko confirm say ono na aya akoda na suru di omewo papa good enti ensem we mienu pe no ebe mmem kra abroso ensem we mienu pe no ebe mmem abroso chane nso se awiai adwa gs ote ha ene seji ebe idea na alogie ote ha enti pictures ni videos se fata se mode mo ni krotu awisi hunu no mu behunu apostle the field marshal wono nso wa ha wono ni awura ne nso akasa emansemu a awura ne kaaye watoto na no na ode agu ahoma ne so mu betie na afa chief man wono nso ahye ne nose mask ene ode ho be wa obetwa opanyini akwa babio just na Krobea bodin bio for record sake ba je fem bo chansa oya hwan me asopanyi ewo memenda kwan fo asafo bi ewo kronomnya franchu finfin afabo hotel na chi
A friend new church SD church. Okay. Oh yeah, elder wo ho. Me pa so ani. Ewura ya ne ho aba asemi oyo de. Me pa so e masafo ba. Onye obusuani. Me pa so Dabi. Onye wunua. Dabi. Oyo wasafo ba. Me pa so ani. Ewura ni din de sen elder. O de Evelyn Ejey. Evelyn Ejey. Me pa so ani. He fa na wo wansa na obekọ Saudi Arabia. No what say afabofo hotel ne nchen hwa. Entina ne ntem ne asore ne ben. Okay. Ti ho no ba ye ma wodi hunu no. Me pa so ani. Edi Asem na Evelyn Ejey ato no e wo Saudi Arabia ho. Eda. Ana ya meda wase wa kwanya da mami ewe na mada hotel atiefo nyina nso ase. Se ewe wona fidie eda ha se obetie ensema ekoso ibi na won so chefa omu a obetumi ayede aboa no so watu ho na monsa. Good. Nana ya de omu an se Evelyn ye masaf ba se medical aka no. No kwasem ne se ansa na obetu kwan mpo de na minyanye elder. Na yebenya ayonkofa bi a e ka me se asoda ho bi na mene ne kampa in fact edumi menda wia ne yetumi di mpipra gro e wa asoda ho. Enti e mai benya ayonkofa bi sa e wo ye ntem. Enum na ode enya akonya ko hye Saudi Arabia. Enti ne didi nkoma na February 2021 ya na wo school Mo Valley View. Na offer me say asem bi ato no pese oni misusu hu. Ne bisa ni say dia asem. Kasa ni nyɛ mu no odi kan ani medi nkoma so onya abrante bi a abrante ne se nani gye no ho. Opese oni ne tena. Na ono ni Ghana ha. Na wa fa me se onua panyin. Enti nkɔbɛpɛ sɛ menje abrante number mpo na memfrɛ no. Na me ni nya ayɔnko fa na mehwɛ sɛ ni ositie e ma no because ono ni ha. Okay. Enti yedi ho nkɔmɔ kakra na kasa ni nyɛ mu nso na emfie mu no na oba ne kyɛn abrante no kakra. Nti ma me bisa ne sɛ onyi ndi sɛ abrante yi a ɔno wa hyɛ nkomodi ase ebi esika ubenya nti na ɔpɛ sɛ ɔno wɔtena. Because emfie mu no o kyɛn no eno enanchen no o babaako enti abrante a o si so abɛbɔ bra o kyɛn no a onu di nko bi se dia hwehwema so kakra ɛna o kyerɛ me so o ene di nkomo akɔ akyiri na ohun ni sɛ na adwemu da hɔ na o yɛ ready a obetumi obɛboa no ɛna me say ah okay enti be abrante no number in fact me friend to us on prayer nine ni nyina no wa anye na adwen so ne mbekasa na nka opese one ne bɔ nkomo ana woni ni hia na nka mpɛ sɛ ahyɛ asɛm mpo na nka mpɛ sɛ me no edi nkɔmmɔ sɛ me nua ɛne Evelyn na nkɔmmɔ sei no ɔne medi na nka efi ɔno nkɔmmɔdi a aka na toa so na nso bɛfrɛ no ɔpeke a na aka kyerɛ so ma busy me wi a mɛfrɛ me nse kuradie mɛfrɛ saa mprɛ nan na me ka kyerɛ me nua ne sɛ de abrante ni yɛ ni na me ankasa de me mfrɛ ni bio me nhyɛ de nyɛ nyina so bia ma no ba me hu ni sɛ abrante no ɔnyɛ real. Because my try saying come in bekasa by onye open intimate ni na nkasa enya so ametumi enya aka ne say onye open so onye bekasa but as to say you suban ti say na ti say de mintumi nka ho asem enja say fi on na ye nhye de ni hu nkomo biemu a ka February a me ka so frɛ mi e no be kan hyɛ me say asem a ato no ne say onye abrante no edi nkomo say opese nka osifie e ma abusua no no so fi Saudi oba wonya baabi atena na on pese abusua ni behunu mu ene sans wonya branch na di nkomo agi na die na branch no nso akɔ ono ababa woni fie ama maame ni abusua na hunu na maame no nso di ne ho adanse sesi no si ba nanim dwo ento hunu sɛ ɔyɛ no ntina ma ɔno nso nya anim gidie ni kodi nkomo saa ene ɔyɛ ne sɛ ne saa ne sɛ dia omie accounts e wɔ Ghana ha ma no nkomo de kyerɛ sɛ ɔde documents cheso akubi accounts ne sende no enti na odiska ebre no accounts no bi no hwan din mu be ma ni din mu okay o person ko mfa ne ba ni din enyenye so ne ba ni sa enti be ma ni din mu na obi accounts no okay enu nti de na aye ne se bosomi bi wo hɔ a etoda nso abosomi wienu na abosomi miensa no aka bom na wasende na odi abre no saa Ninkasa mu kyerɛ sɛ ɔno ankasa de onim sika mpo ebedi abrante ne hɔ no bro 18,000 Ghana cedis. Wow. Can you stick 180 million?
na nso koba asa afi de onye sika na nko bagin nkomodie mu koye se abranche ne se de nsa kan ye 14,000 cedis 140 million. So say 4,000 atie free so. Atie free so. Okay. And also on the oni how oni Ghana ha. And on pese ayonkofa amonya nintino. Onu obenya abanyamanya na ase mbetwe mansun bia. So also 14,000 and on sakan ya oni how manyensa enka sika no. Na on fanhye butaya enti ema oboabo ese sika no anu na ase. Free last year August to date. And one branch in face can my friend or candy and each say same for your monkasa. Omonkasa. Say Obani who so about WhatsApp, sending message or call offline or reply message no. Boy no. Wa block it lady no Facebook. And answer me beba hanan information kakra o Facebook or never hun baby or cool school any ade. Say see I no kase wo ko wa ko ye free ho. Wako delete. Then the nyansa do any picture that so da ho. Very good. Enti as abusana twino ama Easter holidays no also school mu. Into yeso obefi o discan be bre lady no maame. Afi maame no twen ya ma ni bedru fie. Omo frɛ no de na sa afi de no wa block om. Wa block abusua no so. Enti se wo na lady no nimu na ono odi nkomo. Ka cho se de atumini. Ejun pesa ofra brand ni di nkomo ma me a sha se no befa no hunu ba bia ofri ba na was you obepe bibia hye wo so obefrɛ eno anu wi anu a block you. Okay. Atiefo san komo yi eye daboachi ansa na awura no de na wore hosam ne na mane hunu ato nanim enam sa ayosunti ofri dansoro abebo fom adwendwenti oyawu ena papa yi age ato ne ho so. Good. Na awura na nkasa asem no ba se opanyini ba ha no aposo efre Evelyn Ejay no efri Saudi Arabia ene ne kasai umientie ge no ne aposo nkomo yi abacha sane tie say mama Ransford bema oso worry me. Okay. How 2019 and was started so 2009 now that in the year October November and I start relationship with we were going to into a super time and person a day and never agree and I disappointed me until being so man say on to say baby so when I started a relationship and I would say they was open many I didn't know and I'll call me mamma more now I say mamma more and I'm who mamma more mamma that is how much I say you good and I'm good there no problem and say I catch and say I didn't say I'm because they are so price into a and then I say I was really good to them so that they be say so a good idea and I'm starting into sign this come because of some person and in the emunye fe ewum o sha again e kasa no na hands free tuam 1 2 and hands free nso no on say na yi no but bottom na e wo ho no e ben wa no sa wo kasa kwetwetwe se ya na beye enti anu bi e na aye mama yemfra gen no yemfa ne mra ahoma ne so by this time Saudi Arabia kra abosai aba ahoma che 4 enyumre 4 aba enyumre 4 obetumi akasa ene ya montwe ne mra na yane ne nkasa live ewo afidie yi so ewo saasemi ho awiabrei enkomo ayedie mu amwo YouTube mo hweyen mu tie yen mo amwo Facebook mo nso mo hweyen mu tie yen Facebook ne so yewo Mustafa Sayid ewo so brami abusuakuru wafo ene omo se akora mudwumadie da bia mo de kyerɛkyerɛ yen na nyankopɔn onhyira mo wate ene me papa Owura Sayid kese ene me maami anti Mary so ame de omo kan se akora mo fire na naba lyrica ene o se Krobea Asante yi awia ye chia wo yesre Awurade nyankopɔn nhyira de ma wate
Facebook for yes ya was so pa yeah show. Indeed, you look good in your clothes. Thank you. Thanks to my designer, Issa. God bless you, Issa. God bless you. Good. Na Nasro your ben wo kwabena bedu asafu body. O Minnesota. Awiai also show no live. Ewo Facebook ne so. Yankopon hyira. Hey, Ghana de. Se wutie ahyase again ne nkasa yemu a. Wo se boys ye disappoint no. Enti wo ka kire sa boy yi a wonya ne fufure yi se ompe disappoint. Na boy ni se oh, me de mente se Adam mema no. Na guys no muntie. Mema no omo wo tricks bi. Ya omo de pemo wemo. Se oyo ba wako disappointment mu a. Ohun a no aka kire o. One na kan o se mema disappoint. O se hwe ensatea mo hwe me nsai. O se hwe ensatea nyina aye pa na. O ka se Dabi o se ye ne sa. Se ubi disappoint wa me de me disappoint. Good. Nyankopon adom se ya ye ka sei yenya Evelyn ewo ahoma ne so. Yade ne mon komon free Saudi Arabia ene sabre. Evelyn aha ye Otek FM Kumase awiai ye chiachia o te sei me pacho nana Nyankopon adom me ho ye pa odem yade nyame ase se yenya ene ye wo elder owura boachi ansa ewo ye nim ha o ka asem bi na wiase de all kwaten de all bad ten de ogina ho no ni atentro do wona asem no ato anyanyam bi asem no eto wo sei kirekirem kire yen ne ye ne atiefuo nyina ntio kasa me pacho sane me bra ne kan ye no ye dan de o kan na sanete na de ti a e master no ko ni say oyo bi a me jini di because me na memo e confirm say we good and I mean say me the years of am dia me ni obi a me dia na me di business so and I mean say me send this car brand into me send this car first a brand me send this second into me third one or catch him send a ho no na me boa no papa me send me 2000 e ma na de han dan of who school into me de me say car me send the brand na me de ye japade de e ho ma send dia into ma boa no ama na han dan ya send ni car if the mentor phone say ma no kra no enya twice. And I may send this covering so won't keep mommy into okay please can mommy browse for some place can they are at me person medical all father name mammy or yan in neck ochna and neck ocha my no Easter day no befi ade we de ha ho adwen ni o ayekufu munya abotre ebesan aba munya abotre ade na ye yo network na yi na ankasa okay yes I try your impossible best to get the lady back online na yene no abo enkomo send ye o chirechiri mu no na Jesus scan de akodi kratch nensem baabi a yebekọ bio eye ekwane a ofa so a ohunu boy no good say awura na san ba ahoma ne so bio back okay Evelyn na wo kasa anyanyam bia say sika sen e na akodi kratch ne ho sika akodi ne ho se a me hia free ne ho ye 140 million 140 million wudi bo mu bre no ana wo de bre ne nkakra me pato bi me sende ne nkakra ne bre no na wo sende fa hen ene de ma no me pato na me sende fa express money me pato wo boy ya ni din de say ya friend say me pacho edi a minim ye runs for the bin and an ekra the din eye ya wada
Nti wo se yaw ana ni krom ho ba bi ote no omudi nimu no. O se he fa no ote Oso ote bekwai. Asante bekwai. Asante bekwai. O ka kire o se ne ma me ne papa din de sei onni di nkomo kakra fa ne wo ka de Me pa cho nyame animu ni wa mo ne ma me di ankyere me bet ne papa aka baabi ne papa din so wa mo ankyere me. Asem Beba Dabi. O ka de ne fa ne ho. O ka de ne fa ne ho kire wa ankasa. O ka kire me say first time no SDA ni e no jaya sore no. Enti me ne cassette to ne for first time the my relationship no e start here no. Me to ne for say nyame sumo de uti wiase ade bia ni wa obeyi nyame afiri mu a ebekoyi ama nti so ka so odi nkrofo anu asem achi no wada ya sori a emo anu nti one time starting ampa o starting asori na ene me no ka say o SDA ni do me ni sa no aka kire wo bet okwa akori a aya na ofre me e wa asori dem ho e ma me hu de ekoso ho no. Ofra wa he video call ana say normal WhatsApp call. Video call. Okay. Now wo kwan ba na afa so asa boy we udi hu no. Me pacho kwan ya me fa so hu no ne say no ya me friend Facebook. No ya me friend e wo Facebook. In the Facebook na na e chat. Me e chat ya kwoti say obeye madam fo pa enkomo bia na oni mi di nkomo say bia e hawo a wo famu mitumi yo bia o kan hawo kire me a metimi e fa nyame so na me tu fo ni ade nti e ma ne be pe ma say ma ya dam fo fa no e ko deep nti no oni relationship na me wo first nti bra ye break here no ka tell me say me yo bia me ye good. Inti opeme and I'm so me wa kwanku na de me fam nti no me mpese me san call relationship bia mu bia and also on de onye me say de obi abeye me no enti e no ena ma me de me trust e ko ni mu say ne sa na tie de a ye be start a relationship no ena ma we nyina akobae na wunim ne dada e wo Ghana ha nsa na wo ko ana Facebook na e no de ye wo lie. Me passe Facebook na. Okay. Enti o ma me ne wabusua ka kire o se boy ni ye good. O mu nyina so ben eno o mu di gine hunu se boy ni ye good. Me pacho enyina so o mu gina ede ye ne say. Un se me pacho we ne mrante na aba no se bio. Ebi mu wo hono ma. Uhu na ne dressing ne appearance or di be pie no ene ne nkasa ye ni behavior be behave na be mu hu se nipa we oye good ena de we obe nu osi ne me ba na ye na wo pe me ba na sem wo ko mo ho hyew ni ade ne maame mo be pe na asem enti na maame mo je ne tu mu se be ma obe walo wo ba na oso opo ba asem nsu ba from say dia ene ye wo wale na be boa nti ade a me maame mo di ni di ye no ande na ye krokro de dwon na maame mu sa se ade nti na maame wo ho wabusua wo ho papa yi a waje wasem ikura agina mu a wo si wa na mu ha edabo ache ansa wono nso wo ho na wo fa kire ma nipa a wo hunu nanim fili nso ni mu ntache no se bia wo ye saman bi ana bibi wonnim na wo de sa sika kese we ebre no ade ntia. Me pacho di nti ama me de man ne say first also obeware me maame mo agina to mo di wo mo ho akone aba wo mu ni mu no in case of bibi kra na me maame mo behu na kira kwan enu nti ena na e wo madwem so say ska na enche wo ne ho no meje ade ade a me pese me de ye no enu nti na ma ne ba san enti de ma wo de sende na me pesa me be surprise me abusuafo mu hu dan na nka o mani age se a Evelyn kwotena abrochire wantena hokọ watimi aye japade bi amaye ni age enu nti na ma me di we me ye we a akobasa
Nana Boachi ansani ho. Me pacho Boachi ye obi a oye busy. Boachi ye busy pa oko school. At the same time, even of free school bedroom fie kra. Only time. Now boy no catch now so ye adwuma ben. Ransford obey catch now so ye adwuma ben. Me pacho o catch me say oko school. Away. Our brown half for Doma. A dear school. Me patrol was training college. Training college and woko. Me patrol. When was the last time I won a Ransford or being with Kasai? Me patrol the last time I'm in the Kasai. Me find say be 2 weeks ni. O cardia in the chair no so cardia in the chair. Me patrol first no send you good evening ebremi and I'm a man reply. Into me try send come a friend because Mati say me myself will be friend now catch rest up on say enya do man no ko school no okọ no brekum. Into na me try send come ne ne be kasa na me hu say ya mpasa do man ho ana brekum ho. Into me friend no okate me. Okate me san friend back no san kate no type of brand me say ade ase. Into ho no me start say me bisa ni scan ho asem. Into who say me this scan ho asem ba ya e no block me wan kan ho asem biem. Besi na me no kase still or that so block me. Besi a dey na ekoso wo wadwen mu. E wo boy ne ho ani sikasem ye ho. The see that the echoes were my dream pa me jina a block our block me so a the echoes were my dream and say boy no person first can be ain't wa block him because say obisika wo no fro so or the one semba even more chat kra no the one semba now will be kra kan fa ho a e wasa wo kan ni kwan say wo blocking ni pan so blocking there that means say person first can be. Inti sembe bre na ekoso wo madwuma ma me concentrate kura anya adwuma e die nsunsanso e na dia brew e wo wadwuma so e wo Saudi Arabia ho nyame anam no kure ni asemi ba ye be 6 months ni 4 months ago me koye adwuma wo baabi a me koye adwuma e glass nyuma nko anti na me clean glass mi fra twede so e ba hwe fom nyanya me na so mi mu a Asem Beba Dabi enka mi wui e wo hwa nyame dia doctors e ba me hontem e na me nya me nkwa enyanya me a ka mi wuye akoye odwom to ni nyom fufuro bi aba so Ghana ha e fed uso mi mu o eye wo na uso mi mu se wa nso mi mu a enti san kanyame anso mu sa tab na. By this time, counting baby, I wanna move. Nana. Why Nasha will Bobby? Bra, when they cassesi can home. I'm an akase be a dasay, another say, Rebecca Comubusia for. Me patron, be 3 months ni. Menene kasai or catch me sign. O school. Yame adoma June and o bebefi. Into a befia. Or this can be mammy. But the mammy ni say Easter holiday no be if you know catch them me say oh come mammy no marco is can one con one san flow or more san block a woman and no mammy who say sa next month now walk on one semon or bois into the mammy the assembly bar mohonum but what block it oh mammy monswaka home maybe I try. Me ma mo friend dana no so Beba no omo friend na no pande o fai omo friend na no pan o fai o say wo no ma me ko baby omo bedru Beba enti for boy omo san friend wo hu omo ko no wa mfa omo continue friend because me catch ra omo so omo continue friend no enti omo friend na to was wa nwumre ebo say omo san friend no na yes number busy and I'm so when you call
adechi the same thing na number busy so the one to number busy besine omo friend ne kra number busy e na ade ne da. Okay, my yensha de bi kai first time our chateo Asem ben wo ka kire o. Maybe your first time say starting relationship na. Dabi starting relationship tie me ye ma me kire wade bi mu. E ho na asem ni nyina wo se wani da ho ana ana ho ewiase wo ho atiefo mu ntie se oni obi e kasa na semu a obedi nkin aka first enu no omini mu wiase nyina se mo betna mo be ware mo nkwada nyina akora no ukunu first asem a wodi nkan ka kire wo bra wo hu ana wo hia wo eno ene baabi eseso wadwen kopa enti kaka wadwenem memfa ne sama send o friend request e wo Facebook ma bebo hi but aya me de send o sa friend request no me kana me de akire wo enti wo ka de asem first ene de kire wo mu nkomodiem kaka na mentie nkomodiem no o ka kire me say me obi a me ye good me dwene nipa ho enti e ya de a me de asimani so se mpese me ye japade bi ma obi a ene me ye japade ma me ma me obeboa me ama maye because e ya adwempa first ya samo ka kire me no na ni di Ransford Obin no o ye sure pa se e ye ni di pa de me ba cho ni di no me ba try ni di ne de even me friend no kra no school na me ne kasa school ho no mo beti say obi be friend na obeti say di na no de be friend Ransford na ya wonim say ye school mu nso no wo me ba cho say ya na wugidi say school mu no wo ampa me pa try wa frame me video call ama me hu sampa wo lecture sampa. Okay wo ne numbers dodo sen e na wo wonim se a ne numbers a me nim eye 2 me pa try MTM yenu ana Vodafone ka ho Asem baba Dabi me pa cho Vodafone baako na MTN baako. Okay, say ya me ne wo ka say me wo numbers 3 a ye se ni nyina ye boy no edia sofo meba jina so tobo numbers 3 no ni nyina afri hen nana ya numbers 3 ni nyina first one no afri minwa yi hodom na buy Evelyn ho na buy Vodafone na mensa e kan na oyen so de MTN be ka ho enti no ne 0558 bi 0558 no 366 good one something no na o sha say odi sem phone no or add new number and 059 when they add this a new number no boy na add this a new number enti Evelyn this a new number man say number we use enti 0558 no wajai no use ana na ya okora de omni say esan say ohun say sika ni ntina wo ba no ablock you ni ntina e ma men try say me frɛ no on try no men try say me frɛ no okay ya besan akɔhɔ na ya hwɛ sɛ ne yɛteɛ but o check sa 0558 366 18 something edin foforo ene eba utresi sa number na edin sa number we ye dia register sa number we enye Ransford Obin but it is rather Theophilus Lati. Evelyn wate me ba try edin ye dia register 0558 366 18 something no eye Theophilus Lati oka kire o se ni nua bi di Theophilus Lati me ba cho Theophilus de one country but me nim so mo ne papa edin edo mo din so ye Lati but ono one country me second din o ye de na hu se ne papa din edo o mo so ye Lati me patro the NTM ma me hu ye ne say last be or the ni sisters ne
ne papa no wu ye ne picture omo de ye na yi sende me Emma me phone na me use first I say nya saade a come one ni sisters be pictures crowd so but me phone na say we me use a new one ne papa ni wu ya no na edin be na wo so me pacho latte na edi latte Eva Travel. Jai na manya. Hey, agwawe wo calculate pass obebu but wanya fast. Who jini pedi dodo. Edi ane woso. Eye Elder Robert ni awule lati. Ma mom yenkope baby a eye no omo koye. Enipa wode papa ne picture ekoye ne status on Facebook. Eye Lydia Lati. It means they are lattice. Good. Odi ejina na yem pacha. Wabu. So ni ma men kanchero. Ma men ko odi amani nya ihu. Mompe ba bia wo ye laying state. Ene yi no mompe on ma me. Na eho no ene beboa amayehu. So obi kachero se sa boy wabu. Wona mon konkonan kwan so anu odi age usika dia. Wo be som sen. Mesom say ampa because even assembly by actually krana me ko hu say ayi latte ne ne papa din assembly by na me ye na me mpesa assembly nke be ko too far say but a boss and ma me search Facebook Instagram senka me hwehwe ni nuanum bi ne namfufuo bi na nka me ne omo nka me ne brai ne ye busua solve problem te be ye nkwa achiri. But many information via ebe ma tracy me fee hono. It's na ma assembly ba FM hono. Okay. Yabasa fro say ehia obi wa. Atifo we ye Erabado Evelyn no. Ena yatenen kan. Sa asem we ye ekosui wa wutie. Bien na wo dwene efa ho ye ba bebobo fatsa e ba ye omo aye investigations kakra won mo aye afa ho e wo wura ne ho ye won picture ye the picture no beto screen ne so e wo TV ne so na mo de mo ani krotwe wisi asem bi ene me dofo na bedu atama me atani atamame good wabedu but mamen kanchire wo se adwumakuo bi apie ya se adwumakuo yi ene a top Chinese car supply company ena akabom yes adwuma wi muntie company ni din ede Mercado company na dia wono ye ene se ono mo boawo ama wanya udrim car ka da wani so obe yusu sesi a me car pa ye mani su ade hunu pa se me pa yusu eye Land Cruiser 1 ana se Highlander latest type 2 ana se RAV4 latest type wa hu sa RAV4 no efe mi hu na bibi ya ye me enti won so wo dream car be na wo pese obe use but e bia na wo ho nso so obenya sa car no Mercado company for say bra betua fa na won mo ma wa feko na fatua fa na aka no pay half and pay the rest in 12 months tio a very good opportunity obe order any car of your choice dia wo pe and na obe order omni Japanese car supply company bi na aka bomu yesade wi enti nwumakuo mon sorry we dia akwanya na beto monye car semfa mo madwuma yefo na mo ye pepe dodo monye car semfa mo wo ho na nka ne mo kompa ya pake na ziwa nkanya mo fe monka mom magye bi individuals ankrankre mpanyimfu a mo de schools cooperative monka mo humom na mo magye de mo pe bi ho kra welfare mo pe ka na mo dia ya adwuma afeko utua fa afeko mo bete
na moye yi enti Mercado company oma simnie a car of your dream. What you say? Pay half, pay the rest in 12 months. Simple. Omo numbers in yeje. Omo numbers in yeje. Eye 020 256 7769 and a 057 129 4159. I repeat the number again because I have interest in this advert. Eye 020 256 7769 and a 057 129 4159. Medija taba posoni adra duma chede beko ene ese mituetua nkakra metie wie na omo nso adaka ni mu bi oba awiai akwaba nana ya me de me wo fa ase no ho ye de good oh why you fair wow oh so far ya de o so far ya de good awiai adehye ye call givers herbal mama me ne nana adwoa eni nkoma edikan wadama awiai ya ye krado amawo wonim bibi asema mo kan o obi de bi ye mi o wonim se enye ma no nko a ena saase mo senga no memblemu no sa mo pese mo buwa obetimi adi wachi 10 years no follow obey your friend na wona obi ya adam for 10 years a obegina di nti memblemu no wo mo je wo sen me de wa nyame Mimi hun 5 years on Facebook. Ye chatty ya drew baby affair or say Satana me worry. Be 6 years ago. So be worry. So be worry me. See I feel or said that just onye ni panso so e ho no ti abrochire no. O obi wo Ghana or shene chima no. So be small boys bi aba o me nua ne de woni ne chat no se me mehwe baby a wotie me ade. O mo nyina wo Ghana. O mo nyina wo Ghana he ya. Strategy. What you say? Enti no enye easy me na ba no nka fra. Tonwadro. Ebusia ne tiefo ne nyina ka utia na usua bia na afi na wo ba foforo nti se wansua bia ebia de edibedi wo no ebechen obi de ebe mu akofo papa fie nyina pepes ne car pepes na ese wonso ode kwa akwaje wani ebe wiase na wunya ba bia wo beda ye de meka ede wo call give us scientific herbal clinic asoye give us for boa mawie ebia na wutie bi nanso so untimi enkeka ho ye boa ma wo hunu edupa ewo edwa so dedi kan give us your number no 0543 222 470 0543 222 470 unya give us nipa enom na ekweni pedua no mu a eno ankasa de ahoden sonko nyankopon enam yenso di mensempa na se ka se ye boa enipa ewa asasi so ebi annene da edi kan a utie hotel kasafidie anase wabedu kumase abonten so a wanya fidi papa bi say so ewo na utie ne wabeduru uba so be fanema uba se wo be sa obi uba se wankasa bia wo be hwehwe ebi kura ha wate ase ye na edi ni finshia ne na ade uba se wo so ba be pe bia hwe wonya nkoye sika wo ho into abehye guest house bi hotel bi eje wani sa mre wankasa wo hu de ekoso ni pedua no mu a edru ya mebeka ho asem suma obia no nkope bi ntomre edru no give us seba mixer wase give us a entontom eda ho wonya give us seba mixer edru na se wo no mo a eboa wo ye pa ema wapom ana chese yade etu eira obi wo ho no ma samre wo tie mo se anopa no kra na start yo malaria ho yade bia enti ne efre no kodi awuo malaria din doso obia wo se de wo si frɛ malaria broni na se malaria ye bi before ye se etri di yade aha mi na ta aka ba ko bi ka ho aside etri di yade no yade bia ebetimi akun frede enipa bebre ewu wo twahwe wasemani su breme wase me hona me mbasabasa oberahye no hospital no okodrie so wo dada malaria medafo ma yenso no covid-19 no se covid ho ahwani ba ye chese yade na boya no bare ama ye refi se ye be clean ye gutters ye be hwe ye hu ye ewa aboa entontom ho eno de sese ye refi kra ena ama ne yade bebre ewo hospitals ahodo na ye nurses ne doctors no ye bre wo ho no ma ye je hu anje ena me kan for give us about mixture dro no e de amount so wonya nto obi enko ofia ebi awure na afi ho anaso wakoto baako bi wodi kodu fie no wanhunu so
ama sese no wonum nyina ato give us seba mixture ena eye adura wese wuto ekofie ekonom na abusua ni nyina etumi no bie ebi wo hono magye se wonya mfie aduonu ansa na wanom na give us seba mixture de enam se eye bibiduro krogen na eye bibiduro kan nti te se wonya mfie adumienu kwa utimi enom bi ema ho eto give us seba mixture anase give us a entontom da ho jataba we na dropa eno no eno nti wono woti we wone awademi to nkwanta ya pai ya ofufu asimi ho mantimi anidi ga no mo ka da bio mani ska kwa wotimi edidi esan se onom edu papa kodi ya no ebu entunum give us eba mixa na ho entimi ento edu pa wo he eto no ho wonto give us eba mixa nkofie na unu hu de biara eda number no 0543 222 470 0543 222 470 wonya bi na sawo no mo a wone mebofunu me nyina ebeto nkwanta apai obi edi wemi since 5 months nie da bia ofe odidi ana ofe onoma na ofe give us seba mixture ebeboa amasade wese nyina agyae ama wonso ohun ato emua bia batna oso amachese wangasa otimi hu se eniema enkoya tese chale give us seba mixture give us a entontom eda ho me de mama dofo nom enom no kwa esan se sa woma obi give us seba mixture no ma onya wudi bo owo na brabo mu da san se why ni how 50% efri ni so it na saying wedding samiko nyina no eya na me gift no etan e give us seba mixture first no na me the give us speakers na echo e say mama me na fofo ni bebre give us speakers sama wo mo sa woni empa eso nkomo benya how pa de lalai na sa obebo adwuma ni ye na obekọ fie asomdwem guest house ni hotels bi wo ho no akwa okofa yare ekofie enti sa wo ware na me be mo give us seba mixture aseda no ayana edos ye nipa ntimi ka se na waboa me give us seba mixture se wonya nya bi mfrimi wa number no enam de atodwa no frame na wonso memwaw na efie enye de efie be ye da wo gise wotimi kwa adwuma ma betna hey ene Kumasi stations awodo nyina me chine so te me boa wa ma wo ho atowa wonso geme na wonso hu entimi ento baby bia wo bia pharmacy shop chemical shop herbal shop shop awodo nyina no ubawura hwa wosi mi pe give us a entontom eda ho edura ne abedwa so a airpam malaria airpam typhoid airpam jaundice mi moja aso ate mintimi ni di me kwada benkum na makwada nifa echese ni nyina no nyankopon efa give us herbal mixture so etu ni nyina ase ama ye ho atoyen me nante kakra bia na mabre edro no ye ba kope give us herbal mixture me nante anu mani su breme me free hanom esifom akodru kwa no sa me faka no na matade nyina afo enye normal sa da bi enfifre ne enfri e mo sa obi na mawia so esunsuo enfifre no wo te fa na se wo sorry kakra bia na enfifre efri obi kompa so pa na ese kra de electricity fo ni edi akon anadwe de na esa ase kra enfifre ekona ba wo be so be shit white na oda so na so na ese ko enfifre ma kwan ko pe give us seba mix o give us antontom da ho mama malaria emfa onto ananom e won sia do unim bibi enka tete no sa usa ufri be se kono sabi mpanifo mani mabanto a na empa woto da yesa wia ni asaka se hurihuri no yesa edro no ye omu adwuma ene okoto edro na yesa woso no unse first na hurihuri se de fakuta wonsem na woso bogu yam guna enwa no na eko asane nyina twem give us about mix amasa ne mani nyina no ene efri ho obade nsa no ya ene anu ade agutuam kama hygienic bibia de dana kwam wonnom give us edro bia enu ho da edro no ye give us herbal mixture immune system booster edro no eno ani give us herbal mixture obi say media enche na nsam bia mi ko hu me doctor na watch bia mi ko me doctor obi da national anthem onim se sika na wo wan so ye be kakra be ko na doctor na yeso atu kwan wo bedu fia na oba bewu give us seba mexha be boa wo ama wo nkwam wo na nyankopon ede ma wo no nyankopon obo ye no
chese wode ahwode sunku bi to yemu menka no sa wode dade sunku bi ato yemu a eyemwa fight against yade bia ebo ne ho moden eba ye nipadua no emu mpanifo tie me entoto boas na wo kyerechemu kotwi mu se ya na ese de wo tie no so hu se Dabi me no adure ya ene ebeboa me na edu papa no eno an give us a mixture sa wo de no elastic anasa wo de no ahoden ekofom a eno na ma diabetes na osiminie kaka osiminie yafunkika osiminie etiyade osiminie na yade ahodo a obekọ hospital yebobodi se awura hon wan kasa so timu se Dabi baby am fa no ni kwase yade we se etimi ba me nipadua mu sa me so nyankopo ahoden na wade ma won wantimi ahwesuye ano adwo ano ekofom said obi timi kase Dabi edro we de dabra no adwo entimi awura me mu no wan kasa won kwamwa no ena anu aba fom bomaden na pe give us eba mixture na boost immune system no na man kwamwa na hoden no entimi enkosoro eba sa yade bia ntimi no entna yade bia ntimi enu emedi asie sa wonum give us eba mixture etese wasifie na wo to fence or afa ho no emoa entimi enwram even kra akronfo ebesuro da bi fie we de mi ko wram no chese eya na eya asem na wanum give us aba mixture aya na tese wasifie na won to fence or obi atwamu a otimbo wra ho kofa de ope ebusuafo give us aba mixture no ye de aba awra edwa so pharmacy shop chemical shop wana ton adro wo trog so wana ton adro e wo pan mu eso na wade nenam traffic no me so ababa wa bi gira tech traffic wo so give us aba mixture e na adro ba ko bi eka ho na me ametimu se na ni abere na ni nsuso eje e wa adwuma na we san say obi an say give us aba mixture ye kan wasem ibia obowrem na wono so agene de na odi kofie eno ti se wote wo kra na woni adwuma ya wo de fe number na me de atodwa no me so meboa ama wo so watimi anya aduane adi wanya dabia wo bread ama asumdwe aba efie number no 0543 222 470 0543 222 470 and ayade awodo a ekuyen na etetien malaria typhoid join this and until me catch chat for wutie me obi a hu me obabi ase give us a mixer there so usan ho a na se wo na wukowo se on peso be kowom se de mabo ma adwen se me sum nyame na manu madupa na medidi edidipa na metimi atena se sanse nyame ma me nkwa sa ade enche me ade mde komanum na ade mde ko nipaduanom no eno so ehia pa ye eno nti no bomaden na friend number na mede tu dwa no 0543 222 470 unya bi na so no mo a ebeboa wo ye pa ama ho ato etiefo nyina ya chia modamase esanse ye ne mutena ye yengu manu masna munsumungu ye ne masida Dabi ebekoso abo adwuma pa etimi dia mamo ye do bibia ase dasene yan said that etiefo ene pa give us for once money won mo atena na won mo de asemo give us heba na awie na nadwoa na waba na waba besom no aha ye 102.9 FM Utek ena utie insia opoku Matthias eno wose na Krobea Nyankopon hira eda no pa he enye obia ne betumi kura di wasem se yachi o. That is what people should do. The lady love and trust people odonipa jinipedi eno na akwa na sem we di aba no me grandpa awiabre mu chia no efama me Mr. Obin eja Taylor sa na efre no okay wate odase Sheriff odia watre French me mente French yo me kai menya French dam ko JSS ene ka se ye be French enu se nanka me yade pa mabio me she French teacher pemasem ene ye be yi mi free bo aseba kumase enti French no me mente why enti dia o tre o YouTube o no mente okay adiefo me basisia jingo oh dia na usu dwama sum na jingo enti won
Asante, Spanish jingo capsules ye du fofra Antec Herbal for the aba. Hey, okwa wedi biba. Ani, Spanish jingo capsules ye mo obi ani refi ade ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje die fusani ye woni peduanim. Na yensu yen kokrafo ye. Oh, emamon kokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afuro. Die wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Korinak Heba, Dani Heba, Freddy Mens Heba, Misty Heba, KNG Heba, ana afe drugstore ne Heba shop biya musuno onsa ebekabi. Fra 0502-669955. FDA asheshe sa edwedi nkra tuwo yimu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules ya manyen. Afi na bema wedi umrante sem. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a. Abosumi pinyi obi a nyare de. Ti ase emedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua watanom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, we ye Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono Hepa Plus mixture. Apen for abato mo manufo ne nkwada woni fie dumienu ka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer emma pomdina mapa. FD asheshe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye. 21st clinic say eba sciatica no ho. Every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no. Ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye. Enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha. Wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true via. Wona baby na ye wo ya ebedo from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Nekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwerifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears a drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twitwa. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be and what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus somewhere hubano, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya rientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa who run Nipa and Nina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya within D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a way a home buying every home. And now one pa, one Yarwana dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you may move Bia Yato in Ro, at to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedian Cratui, Maja to Musay. I'm free. Maria dry ye bohu de ru
Anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obi a etidie malaria ha no. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture eduro. Adrei ansa na ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojama hu se wo etidie malaria ibi ansa na wato eduro. Time herbal mixture eduro. Enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe eduro dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore, and pharmacy shop. Duduana unsa ebekabi. Fra 0244417669. Kayo sata mono ATIME. FDA aji ejadi enkra tuyi atum. Ago Ghana this my man and then common free and most comfort zone. Why you fanim cross store? One fast sebe and yema enye papa enwu ni man for suntino. Wako America abruchi memu akofa niema papa bi te say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, ahoduo bebree, wine glasses, plastic bowls, ahoduo bebree. Afe hair products no ye want shampoo ni conditioner. Samana ahoduo bebree your friends say body wash, say ye liquid soap and say solid soap no. Ye upe bia ubenya bi wo ho. Almighty equate ye want body lotion and a fe ne mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place ahoduo, Paris bowls. Yow, afe perfumes ahoduo ye kana duham no so ubenya bi wo Uncle Most Comfort. Ye wo jade ne ma nyina bi. Afe emo anwa esichire oat. Emba ne mema nku ahoduo nyina bi. Sanitary pads from nku a ye de somo emba no wo mo bosom red light no. Uncle Most Comfort Zone na benya bi ato. Ampa stores abudie na nso so to ade wo Uncle Most Comfort Zone a watamfo pokodwa to abebo abasa wo to ba ko ana utu akoton ye waterfo formas. Opposite Okaz Junction, Freya Homa 240 0248728808 ana 0244457718. Uncle Most Comfort Zone, Royal Home of Quality American Goods. Ene yate denne ni nyasa mo a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboae emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utadwesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pese oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodade nyina epa abedai nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask Herbal Clinic ye number 1. Okay, yada mase yakoya yasaba 102.9 FM utek ena waso dasuguswa utie nokre all say hweyen live uko Facebook ne so uko YouTube ne so a ni nyina yadedem ubetumi atonkra edi afa ho amayen eya amonhye nwadama se mo hye a eno boa ema omanfo ensunya adesua ne ade kyeredwuma de ne bitie na onya bi ehwe sesei ofa yaduri ye ne owura no a ono na waye abaya ni sete ye befre no ewo afidie ne so na yabon komo ebusa no adekodia pa potia ewura na yontia ompese odin sika ebema no Stephen Anano Tija bless ATA show the live ewo kuchi Antonio Pon watch say as for me the guy has done the lady for guess or juju or nafa baby senka entesa enka ebia onyane sa ewo sa kwane so but akura ade ba akwa esa e man hye so ene say yenware wo social media platforms so eton Antonio Pon en wo kan say Bernard Tanga wono wo Facebook live chat ne so en wo say yes akura Krobea and the kontana sebo som twempotamo for ye biabiem na Asem Beba Dabi mo ye very fantastic show ye very educative mo boa yen boa yen nuanom a ewo amanone nso emwo nom nso esua de ewo show ne so abodie junior ebinchi market
and was a radio mu Ronaldo Nana Krobea I'm greeting you all and Facebook boys share someone who dear Maka Akwaye Nyankopon MYN na onkyere yenua mayin so ekwane on faso Samuel Anane ewo ye YouTube platform ne so en wo se guy we ye stubborn pa wu na wo wadi hu adanse so obi de seska we abrewa afa die nti na fana de ma na mpese ore bema no wa hai dam wa dem da wa bre wadi di sika dida na fa de no mfanya surprise ahwede ode akwaye no kwadwokrum enna akra yenso ye wa ena wiei yenso ye hwew Nana Krobea I think say boy no ebi kura da bro ye ge because said din ya all boy eye panyini sofu bi din send ye nipa ba ko pe na difference for do bi o ever shine decoration enye nipa ba ko pe na de Ransford obe why opoku Samson and was hey scam up ani was scam okay monfa owura no mra homa ne so wonne nkasa mfa ne mra na Seth Beckham obey ewo Facebook ne so no say Kratchway he should do the needful immediately because ye warrior no sabe eyesisie e free bra ye bo asam ne so enra besine de yatie ene se owura no we delete information be na wo hodada na unimu asese we delete Ana Krobea information na ho ne bia ya senior high school na ye hen ni wadubia senior high ya wadi wie ne wom Dabi na enim okay ni wadubia senior high ai okay enti ni wadubia senior high mo amukọ ehọ ana munim bia classmate coursemate schoolmate bia ode Ransford obin ana sese ni din asesa ana your friend Theophilus Latea aha monka din ni mienu mom na monwe I don't know mema mafre na mabaso bi okay we delete no ena de ebio ene information na ho na etumi trace no kakra and we delete ai good eye ni mfonyini nso kra wo ho ye behwe no nso awiei oba de achia me ewa ha ebia owo ensemisa obebusa na afi wawuram na ye nyina nso yakeka ne omasi ani ede abobom but ma menkamfo agbeve ne nupa ode aba no menkamfo mfama wo se ye wo agbeve fever ya eno no eye atidi yade ho adwuma na ehwo se wo ye obi a wonya atidi yade na wakwa ne nko wona ma ase wonyare nso wonte apo uhia agbeve fever se wono numbia e ma hoden ne ba ye wo agbeve tonic ye no de mo a mumoja rere basa arehwo eye nini agyewa to hospital aye kobo moja aho ena moja wie ni krenti wadwen no emu nhye da na hoyie wona mo anu aye hoya wonse buom kura no ensisi so yie so pese sisi so ema ne pa ekoso ede ma wa wadama pe agbeve tonic na toyusu ebeboa so ba bi oya agbeve bam eni wadru na mona soap ni mona cream ne de wunya bia wawie fadware fasra honam kankan nyina beko okay say yenya krache ne wa ahoma so Ransford good afternoon oh to say wo ye fra Ransford obin anati oflos latte wo ye fra Ransford obin anati oflos latte what you from Ransford why na dit oflos latte what do you in the Theophilus latte? What's the Theophilus latte? What do you relative be in the Theophilus latte? What's your relative in Theophilus latte? Ubi behind the Theophilus latte? 0558 366 184. A your high number. What you say high number? Number easy. What I know you. Why do you not register? What one is register? What? Wadama. Yeah, I'm registered. Into who did it your floss latte on the Ransford obey? Okay. Okay, dear. Asem Dabi. Hello. Who did your floss latte? Your friend Ransford. But who did your floss latte in the register number? No? Okay. Okay. Evelyn J. Unim no.
Machan. E kwan be na ade fa so nim no. Asa kwa na fa so nim no. Ah. Abacha no wife. Oya ode ai. Oya no wife. Oda so ye anana wo ye. Oya so no wife. Wa ware no wa ye ne ho ade mu nyina ma busua no ho. Macha da ina ya fancy boy. Anti mo twempna. Machan. Into when your wife, okay, unyame ye. Right. Ni sika say e na abedi wo ho. So ni sika say na abedi wo ho. Ah. Ni sika say na abedi wo say. Asim sika say no de abro say fa to ho ma no. Sika de abro say fa to ho ma no. Ah. It's around 4,000. It's around 4,000. 4,000. 40 million. Oni won kasa ma wonye 140 million. 140 14,000 Ghana cedis. Entu mu say enu ni sika e wo ho. Pacho, na e save bom ti understand sika wo no. Oni hwan na save bom? Na me save bom. Oye adwuma ben. Ose. Oye adwuma ben. Ose me adwuma ben. Aya mem repeat me question ne ma me so otia ya no ayi ano ama me wada ama. Ai. Akwana katino. Hey. Mozamfreno. This boy, you think you are scammer? Yamfreno runs for the bay or the Theophilus Latte. Boy, no, or the Theophilus Latte. Or the Theophilus Latte. And this and can yes, sir. On the girl, on the Krakasa video call. Emma out to be confirming, say, and the picture in here. And you can chagira. Yeah, the picture and better so. Mumpero. Wasaba. What's saying? Okay. Apostle saying anaba. Theophilus, Ransford, Theophilus. Ransford. Sorry, I'm saying boss. Sorry. Kuse, you who's on son a boss, so ain't in a my yes, our friend. No, me, Busa said, you are ben a warrior. Aye. Oh, me, Ajuma Ben. What's Ajuma Ben? Ah. Oh, that's right. I'm telling you, I'm telling you that. And you say, where you DA? Where is the head? And one other. Oh, that's your galam say. Who you student and now we are galam say ni. Okay. Who you student and now we are galam say ni. Oko college way. What's college way? Ah. Oh, sir, me pray you meet me come to you. Oh, now obia oh yeah, you dear son can win here say o de college besi. I didn't know best all this year. Oh, me never really want to be done. You come to you. To be in college name cheme. I didn't know what block Evelyn ewo phone so. Also what block no. Okay, oga won na be ware last time me twa to a ofre no eye da bay. 1 week mai. E dey no aka afa ni sika ne ho de akere wo. Ni sika no waka de na afa ho de akere wo. Ai. Hello. Me say waka de na afa ni sika ne ho de akere wo. Hello. She Tobo baby a wugina ne ho ye dede free ho. She men place Tobo. Ya wo pictures nyina, ya wo nuanom pictures nyina, ya wo papa ofiri mu ne picture nyina. Ya de beto TV so, say wo try anything stubborn na, ya be ye stubborn e de akere wo. Ya be bo wanted once a wa pick ya call yi, ya betumi a trace wo hunu baby a wo bia, men ye stubborn. Ya ye very stubborn. On kantre wo se ni sika na abedi wo no, o gi ni sika. Girl, no you ne ko han dan ma o. Enya girl, no you ne ko han dan ma o. Ah. Oh han dan ma o. Ah.
or the sikane brel but one fa high. Send now call get a bus ye fee. A call ne mammy and then a bano, a ho, mebois. That day tattoo out the call Hoya Dabi. Oh, Messa. I didn't think any mammy money in the bush ya 4 number. Wa block. But me not so, me sina no missionary. Wa block omo frɛ wa ɛma. Omo frɛ wa ɛma. Omo frɛ ɛka sika ne ho asɛm. Sɛ fa gɛ ni sika ne bra. Ɛna o block omo. I didn't na yes ade no. Ransford. Sɛ wo kɔ hɔ kɔ share date sɛ wo de gɛ ni sika ne obɛba bɛfa omo na makɔ akɔ yi sika no mɛboa. Afei di enti na ne unko yi sika ne mfa nkɔmɔ wɔn. Ransford. Hello. Mesi adenti na ne wo ma na wo ne abusuafo ne nko yi ga ni sika na wo mfa ma no. Oda mati o ma mtana bana makuina ni madia bro. Obeba da bay. Obeba da bay. You didn't this man terminate the because of Neba. Sesi a wo we. O se se amwe. Ah. Ese me ya di wo sunyane. Hwe, ma men ka asem bi mfa nkyerɛ. Sebe asem beba da bi program for ya wo omode asem ya beda yen no. Ya nya nkwada 1 2. Ansa na ye de asem beba radio so no. Na ejina stubbornness a wa proofu. Ya wo ankasa wo investigations. Enra ye bo asem ne so e wo radio yi so. Ote ye ana obi frɛ wo bo amane no wa could delete information e wo Facebook but wo get na confirm me wo pictures a ye wo nyina sɛ eye wo a wan hwɛ ya obeku TV so worldwide o papa o frim ye frɛ papa elder Robert ni awulai sa awulensu o late enti mo ye late family eye den na wo obede Ransford obin onua ba abaya wo ko posti wo papa ne picture your friend Lydia Latte but wo o de Ransford obin ye wo wunua Lydia Latte ne picture eni ne bibia enso wo hasesi ye ya ka sei ga ni sika onim bra wo Saudi Arabia na wa ye wadwe so obebu sa awura no wo se bosome ye ntwan ma bosome no o mada na watwe wei abawie ye na watwe ayesimi hyeyeda na wa ma ye hunu de ebeye hyeyeda next week ya ayesimi na wa ma ye hunu de ebeye Ransford meet you hello meet you Ransford me say na watwe ayesimi se sika na bank enti ewiase wa mpebra unya adaje enti na watwe ayesimi hyeyeda a wo beba o teke femfia ha yafra busuafo no ne ne wo wu nyina akọ bank no akọ yiska no e de amage no hyeyeda na yentie Dabi every you no nkasa bio ye friend wo radio yi so o mpesa wo honsem be ko viral e wo Ghana ha me abo wanted dia yen ye ya yabro so bebre ekum nyina akra yetumi direct amanfo obe kire se kwa ha ye wasa kate no wo odia usa kra hwe na no ne ahwe ansamfo ya so ansamfo so obi di nkwasi asem di boy bi e wo magazine wo de sedia miensa na kwaji ni sika ya na mo tigana mu nim sam wo adwen wo nkwasi asem bia we hwe sa boy wo ya froster na ma ne so ya no ma gimi ya fani wo no eye bi no mo gimi ni ya fani wo no eya ebinum agimi ni amfani wo no hwa ya amfa amfani ani o ya do fase se me ka kire se metwe se kan na matrete o me kwa akogim sika ne ho na abehu se kwan ya befa so anipa ne befa so obegim sika de eyi no anasem 300 million kra boy ne koje okoje wonam akwa no wo ba ya fra gege wonam na kotokuro di nachi kotokuro penetwi twa no okasi edi agro wa Asante mu o monfa the picture na into so put the picture on the Facebook and YouTube atiefo monko Facebook ne so akwa we yabetata no zoom in on chenebra bring him forward very good agro groshe
or a scammer. I'm telling you. Assess the person you see. Assess the person you see. And therefore, ko Facebook ne so, ko YouTube ne so. Share Otek 102.9 FM. Share Otek 102.9 FM. Na shaboy no, nimfonyini no, ene daso no. Uko YouTube ne so daso. Sa boy we, ena sage ya bre wo Saudi Arabia o. E bre rana bre. Na wo me guy no majiwe di mama ska nyina fa han dan. Wate nkwase asem a wo san kan wo radio ne so kire yen. Wate nkwase asem a wo kan wo radio o se your friend transfer obi. Obwa. Ni nia ba di Lydia Latte. Ono oni transfer obi. Your friend no Theophilus Latte. Omo ye the latest family. Ni papa ewu. Muhu location no ma. Munzumi ni ye mumpe microscope yi bi mfanhwe. Mumpe sa microscope na mumfa de na nhase enzumi ni ye na munhwe ba bi omkoye ayi no. Ne papa di na me boy ye de kire wo no. Ye de ne papa ayi nyina beto ayi TV de so. Mo yi ayi de no. Ma ya de. Boy no on the daso no. Why wonim sa boy we you that TV ni so bia no. Comment say you know and you know where he is. Na frɛ Asem Beba de before line. Wabu obi. Why a scammer? What is social media and was scamming this boy? Now also obi to me share space we na say oh space with no brand na say one so be send usika 140 million e dia brena e say wa. Aden die wi accept kra na say challenger ahyase na make no ebia ani o. Ebia ani. Owo baabi e hoye dede. You see that say we popro teacher or ye teacher college ne die bi e ba so ye galamsey oba de achia me akra o de fire kakra na me akra me da se me raho pa rebe ho say o rebe ho me raho pa ma men ka sem fan chatiefo enya Christopher nkwa na tie adwumadie enya nkramofo nkwa na tie adwumadie enenye onomu a edi abosom nso nkwa nso ene tie adwumadie yen baabia yegidie wo obia wom enti baabia yegidie wo abosom mu yegidie wo Kristo mu yegidie wo ala mu baabia yegidie wo enti ya na wo ma go sab o de to aso wie akra se wo hwe ade a owura yeye a na eye asefem sem efise se obabasia ebenya gidie wo mu na obetam sika etisei ede abrel se ya ade mame na be ya ho se wodi wunyansa ebebu no eya ade a eya asem a awe ho pa na ye nyambrasem na ne amedi kan aka se wo se sa social media no ye hwe yie papa wo mo ho no akura me ho se wunyame me ama me pen media me wo ho so media ho ene mo ni da ho na ade wo ye woluma ne de obunya wa me wo tomiento ye frɛ me tomiento na me nim se ho ska wo se na apostle ni jata ba ne adoma omko yi jibi me anie akwa bi ye frɛ no malamatia wotumi se sane din o se ye frɛ no wotumi fa Kristo din mo ni ade nyina akɔ so na ne picture nda ho sister comfort you know to be fa na ska ho se na mo tiwo sa ko be da so ya apostle ho ofeche no bebre jata ba ho ofeche no bebre masa ifi na kro ma mo nko obi mo ntimi nyi ska me ni bia mo ho na mo kɔ ne mfaso obi e mo ntimi nyɛ sanso sa akura ohun se e wo se ye ma ye ni da ho ye nsua ade kakra wa ha ade ba ko an ye frɛ ne se obi si obi pɛ se opɛ no eya ade a ehu pa e woni pa bia na montuom etiefo hwɛ ne yie ebre bia woni obi nam na saa epɛse ne maamu sa mepɛ no hu se musu ene moban ene mana montuo no nko ebra wo bebie wa no ba ko bebie na no aka mepɛ wo pɛ na asesa mana montuo monkomodie mo bibia na asesa saa kasa mepɛ wo no eye kasa ehu eya ade yie ne se ya ade yie pa akura woni oba bi benante adamfo mbibia nim mo na mbedom ho pa ebra ba ko bebie na no aka se mepɛ wo se kim eye danger word mepɛ wo no ehu
me pe ono o se ya de word danger good what you hear and some American yet tie for etie mi o makom bi no mbehunu wonu obi nam na wadamfo no a wo chani sika enya hwe o wo chani bibia enya hwe o na obie wa no kasa opani say kim na Krobea mani sika a Krobea so opami nti no ma mi sika Krobea so opami nti na wacha matade Krobea so opami nti enu ato aduane amamadi nanso sabra mo nam ho na wo pass mamu no na Krobea to atade e ma no oto aduane mani di o chani sika obeka se Krobea pemasem nti na oye me papa nanso obie wa no kasa me pani say kim a de obeka ne se oso opami nti akura woni aba enam ana be manam oyonko no won se ne pe se usika kwadi ni ho a oji enya den wade be maw efri se onim se bibia nim ubie wa no se ne pa kim obeka se oka se wo pe no nti na odi sika no ma no on ne ope ne ye adamfo no enti awura be ye ka na asem yi ebra no oni wo wura ni tu sa na mo se Facebook friend obi so Facebook ne friends nko aye makoma akoda bre 2000 ebo example sabe mi say me de no unsam ka kire o say se Krobea na na yaw Asante oji aman no ayema 5000 na du enti se si amabie na na yaw Asante enti se o be send me friend request no amfa na na yaw Asante na unyame o de kofa oji aman ho na e ho 5000 na si limit no show wonamfo no monko ano no bebre 5000 na akremu do say na onim wo mo say face to face kakrabi eno ne adisua na ewo mu no eno ne adisua na ewo mu no endi sa woni nipa no edi agro ne bibia e bra e pass mba mu no de unu say a change ko different level a change endi sa bra e ba ne say oni ne kan awade asem no ano endi sa utie na sa woni obi e friend no Facebook na aware asem ba mu a hweye sabre ni se odi sika e ma no se odi bibi e ma no no hweye so aye oba se oye be ma efri se o pena sama ba mu no sika ne kodi ni ho a hwe owure ya asem o kan o se woni save bom what you say endi anya se wo bu no e no on sika mre ni se won odi besi dan surprise bia oba ne kan na am omo be ware won kwade wan kase e be ware o o se me wife what no esa ne yire no e no mo bia kan so obom no o mu save bom enu omu save bomu enti no aya awade awie enti wo mo wale enti no omu save abomu enti ono no onya mfomsuo bia enti ye ona otie ye na ma omani na ho se bre bia wo ni obi betu sa na mo na sa asem ne beba mu no hweye osikasem so ye oba so ye be ma efise sika ne kodiri wa obeka sa wo panu ntira we kura no wentimi ankasa anko akire ni nti ankanya nwanwa se nko obeka se o girl no hu Facebook na girl ne se ne ho ye ne fenti wo pe no e na obeche ni sika ode ma ne se onfa efise wo so wo pe ni nti enti ebra wo pe beba mu no ye hweye efise awurabai ni sika kodim ensase ye nu ni bebre won de asie awie mu amutie ne hia na mfomso de waye bebre waye bi krati edai usu woni adaje ende ye no obetena ha ene wasnaba ya endi senka onkoto asase ontwa onmo obi nkotwa blog anase onfa mesin fo na wo nkoso na bia na otwe bia odena ni akohwe wa baako no enkere no wontimi ana woye wudnim no Ghana nimu no wan fa sika na nsi ne obi a Facebook hu no da no aburukyerefo suban na wo tam sa sika wei e dia koma no aburukyerefo binum suban eno no wo twa surprise na surprise ze wan na twa no surprise na etwa etwa wono a entwa maami entwa papa entwa nua surprise na etwa wono ankasa enti yesre ye nua no mo mo akwantuo mu ene wona e wa ha nyina ya wono mo se wo mo no ayi Facebook no ne sa social media ne de ye ntimi nkasa mo obi nko ho revisa ne aba eno na aba ope wo mpe aba ne ye hwe kwan ye befa so ye ne betena enti se ye hwe ne se eniema bi se di a wo se ye mi ani da ho efisa uraba no waye enfomso kese pa na krache ne so wontie ewiase obi ya opapa yese wa haw obi ya opapa no wa haw endi se uraba ne nya ne bone nemom uraba na man just 50 cedis ato aduane adida ne emom se ekoba ne se ono aye na adwen se obebu uraba no a
ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa wayɛ bɔne kɛseɛ paa ɛfiri sɛ ɔno no wanya wo bɔne wayɛ wo papa enti ɛwɔ sɛ woyɛ papa na wode tua ne ka no wode bɔne ɛna ɛtua ne ka enti sɛ wode bɔne tua ne ka deɛ a bɔne ne bɛba wo ankasa wo so ɛnyɛ wanwa so ɔso ɔkɔ skul no sɛ ɔtu galamsey ɔba adeɛ akora nyabotrɛ saa meka kyerɛ sɛ asɛm bɛba dabi no fato ha na amanfoɔ hu what is going inside for here ma hu sɛ ɛyɛ aduru ha na nkɔ no so deɛ nka ha deɛ nka na amanneɛ tim ne so na ka sɛ tim ne yɛ baako pɛ wɔn office nyinaa tim ne so wɔn wɔ ke den okay ne papa no atiefoɔ mu ntie papa no yɛfrɛ no Robert ni awule late na ni late no kura nso deɛ wɔhwɛ a nkan wo ne ba ho asɛm ɛne yɛkɛ na onim awerɛhosɛm ne papa ne te aseɛ no na boy we papa yɛ chief laboratory technical officer technical head of microbiology at Konfanoti Teaching Hospital. Papa we ne ba Theophilus Late ne ho asɛm ɛne yɛka no good papa ne wu yɛ no ne 1 week Mr. Robert ni awule Late no ne 1 week ne kɔ so wɔ dominance sesi o ma kɔ twe adeɛ no ayi na yi ni nyina o ma yi ne mo na ma fo adeɛ ɛyɛ yi pa ɛda hɔ clear mani hu ne clear ɛyɛ amumie bi mame nya na so nkɔ hɔ yi so nkɔ hɔ wo yɛ motima kɔ yi ni deɛ em sɛ me kɔ hɔ ɛyɛ dominance no bɛ kwai kwan so ɛna saa adeɛ kɔ so enti boy wei ɛnyɛ nwanwa sɛ na busuafoɔ wɔ dominance sɛnea tie bia ne ho ate enti papa na wawuo wo papa awu wakɔda din o hwɛ sɛ na wo nti yɛbɔ ne din nɛ ɛwɔ radio kɛseɛ yi so papa no no ɔyɛ adwuma ɛwɔ Konfanoti wɔyɛ adwuma wɔ chief laboratory mua o chief laboratory technician mua ne ba Theophilus Late sɛ deɛ ɔse yɛfrɛ no Ransford Obin saa na boy no ɔse yɛfrɛ no DJ Nyankopɔn nhyira team ne so obi etie bi obi monitor yɛ de ɔno so betimi di aboa good enti fasi enti akora Late dominance baabi a wo hye bia onna ne ho adi sesi ya yi de yɛ mane na wotwe hwɛ galamsey no ɛnyɛ nwanwa so ɔyɛ galamsey ampa we yɛ ayɛ kasa kura adabre galamsey ase ɛna ɔwɔ no galamsey dominance saa area no ni nyinaa yɛ galamsey dominated area enti saa boy we ɔyɛ galamsey ni ampa ɛnyɛ nwan because ɔnse wuti a de galamsey ɔdi scanner yɛ ne ho hyɛ pɛɛ fasi enti akra sese Late baabi a wo hye bia ɛho ada hɔ yɛsrɛ obi a wotie yɛn a onim Late abusua ɔnka nkyerɛ wɔn mo sɛ nia ɔmo nua no ɔmo de hyeɛ no wakɔ akɔyɛ ni enti sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ yie die a ɛno deɛ ɔmo mpɛ sɛ Late yie no ɔno bɛto papa deɛ no so deɛ a ɔmo nka nkyerɛ no na wɔntu mirika na ɔmmra na ɔmɛyɛ n'asɛdeɛ na ɔmɛtua sika no ɛmfa ma awuraba no ɛfiri sɛ wɔtwetwe ne ho a apart from say yɛde ne information yɛbɛgu soɔ ne din ɛne ne papa asabi mprɛduasa wawu kɔ asabre sa amokye ama ake ne present yi o sɛ ayi ne nyinaa no yɛde ne mfoni ne nyinaa ɛbɛba no baabi a ɔwɔ biara no ɔno a ɔtie no ɛnka nkyerɛ ne sɛ ɔmpɛ kasa ɔntu mirika na wɔmfa mmra ɛnyɛ saa deɛ n'abusuafoɔ no wɔmbɛsan fira kɔbene ɛne brisi ya ɛnkyɛ koraa nti wɔn ntutu mirika na so wɔn ɛma koraa wɔn mmra nyɛ saa etuo no a ɛde ne bɛba medase obo ade achia me eno no kwaku chenu o say ai Otaka FM no size big ups to all the entire workers and the entire crew boy no he thinks he's smart so who kwan ya fa so ya expose do ba no we bri me amiti hai na bia social me shed anim ho nyoma bebria kai na du Late frɛ asu ebe ye ni nua na du Late frɛ asu mama Dr. Imra Dr. Dawood Bademra na du Late frɛ ne die asu ewiase wo papa anya hwe a bone nya hwe but bibia nkoka papa ewo wiase we ya wo mu a enye kyerɛ de da I'm telling you hwe boys am wo social media na mo de moyɛ mo ho se bua na mo bu no se boys ni wu Ghana ha enam dua amanfo bro wo no enya asɛm ketwa wo de ye ba ka kyerɛ sɛ ɛhɔ de sika wo hɔ sɛbe wadwen swa wo
ko wani mundru ba bia o enkwasi asem odo ho akwa akodwon na ado ho akwa akowurem edua manfo brosa boys no social media so enye dua ketwa bra ye bro boys ni nua e wo phone so nye nua ketwa enti sa wo ne obi tufo se social media buo no sister ni odia no sika ba mo chale yenkona koye bi hwa hoyie Asem Beba Dabi kabna akra mejoso na mpom te say nyame adom eguso ena meba mitwi bi kama ena me mini bi enti ama me ho ayeden eba sa mitwi na me mene na me nyam fufuo ni maponchena ma wona akọ no ba say utwi so a sada no oba adwuma ye different say na ma hit na ba I'm telling you the wood ointment na ankasa no adro ni yadro kama enra na dwuni sei na me honam nyina twetweme enam kototo ya fediem hu se dani tebru ne so the wood ointment no bakosi wo am se kai afa enen ya me de massage me ho na oni made bi me wie na me fa blanket kese e di kuri me ho afemti wo no na se me ho na ebo me nkakra de hit ne bow blanket ni afedie ani na anu ani na nsa me na matiesi wona obetiesi good obetiesi adanse a efiri mu eba no good akra dɔso dɔso nti ewie men kan for matiefo na yen kan kire tiefo se Dawood Scientific Herbal Hospital ai o seshi asanwe so Dr. Panyini kese a woda no anyame ehira no wode anidie edni dwuma Dr. Dawood ono ana name wakofa Dawood ointment de aba na kai ne hye so se enono akese miensa ye wo Dawood Herbal Mixture honom ye wo Dawood 360 capsules honom ana afie wo Dawood ointment enso honom a ebo adwuma ewie bremu atese Krobea di adanse free Dawood no mu eba no ebro adwe entiase so unso betimi afre Dr. Dawood na enodo so po bia uhia bia no unsa etumi akabi se oye chemical shop ru a ana so oye herbal center ru a pharmacy ba bia wo to adro ni bia no wo de fre Dr. Dawood na ye fa adro ni bi emra honom numbers ahodo ampacho betimi de afre Dr. Dawood no akese mienu ofre na ba bia obia no befa no ono akasa na ejiremu ahodo bia ehia obia no doc so etumi de amam enti numbers ndeme so pepen na etwetwe kama efa mame ebre bia ohia dro ni bibia no ubowra drugstore ubowra herbal center ubowra friends pharmacy a ohonyina no onsa ebetumi akabia na Dawood ointment Dawood 3 capsules and then Dawood Herbal Mixture eno eni adro akese miensa ene ewodwaman so doc number no 0244 88 64 37 37 0244 88 64 37 afe 0241 24 40 12 0241 24 40 12 0241 24 40 12 we any numbers so a wo de efre Dr. Dawood na wabona abusu na yeni nkomo emfanfa Dawood 360 capsules anafe Dawood ointment ho na sa adro akase mienu adwuma ebo Ghana adwuma efo adwuma ebo de ebo atmamufo Ghana fo mu efri Ghana hasia wo mu atubata akopiem nkrofo aman so adanse a efri mu eba no ebro agye ene ntiase tibi so ba bia wo bia wutie mi bia no enkomo wutie bia beboa pa wutie bia ebeboa na onso watimi apadro de aye ho ama wusisi no emu aye den obi ampacha wutie mi samle na wusisi emu ehyehew usisi no emu ekekaw usisi no emu ewowo oje ho enje usisi sese okotumpo afade a na tese eya oya usisi wuntimi enyina so enche ni nyina se sisie no eni ahodensa na hye nso se ni padua na esiwo ni nyina no ade a etumi eboa ama ni padua na etimi gina ho pintin no sisie no sisie no emu eko a sisie no emu kontro sisie no emu hyehew sisie no mu ya oya
adwuma e wo se nipadua etimi ye no entimi nyina ne naso ye emfa emo enu ti ana Dr. Daoud eto no bo ase hye da kokwa ye breto mu a ono ankosa konya enhoma pao enhoma tese eyesisie madwuma na ene wode aba adanse efrim eba no ebro adwene ntiase aso yi etimi so se wo sisi pa na ye oya sisi no se atena wo so ache memfa ho emfie dodo a adie emfa ho ani emfie dodo a adie wo de emfie bia duru bia no kai se o Daoud 3 stay capsules na kai se o Daoud ointment e pa cho wo de ointment no etwitwi sisi no so ba bia ye oya bia no na me pa cho topaye no aye Daoud 3 stay capsules no na eno so o memine bi na nyame ye wadom na wa anye ho akinye nyame eye wadom na wutie nkoma amene wo eboi nyame ye wadom na onya kokoduro epe Daoud 360 capsules ene Daoud ointment eboba epacho wan nkasa ne eba harma obedi adanse enso etumi ede ache etumi so emfa ni agro kra sisi yade pa de bomode ma wo se etumi kabi saso na obi a waposo ene waposo eya wo ya obi ampacho asasabro ahotutuo ene da wo so obi a ya adwumaden obekwa adwuma obeba no a honam nyina ya wo ya yenuanom ye maamenom ye nananom a wo mu ewo Central Market wo mu Ebinchi Market wo mu Race Course wo mu KJT a adwuma no eso epacho ma me waba wabre no aduru a mekanfo de amawo enku a mekanfo de amawo wo de waba no pensuanyunu na bobo pensuanyunu na bobo ho ba ya ofom wo wie ne sa no epacho fa Daoud ointment ni bi na efa sese ni padua no na mepacho ade chi a ho beto okoda obetumi ada obeda na ho se aboa nanka no latumi sampa ene de mada na ade chi na se okwa adwuma so akwakoya adwuma eno so ahode a wode be ya adwuma no eno so enko enti ema wurafi sam se eye Daoud 360 capsules ana fe Daoud ointment eno ane wodwama so ba bia wo bia no wo de wudu drugstore ho no ma o se Daoud 360 capsules ya bone mra ne se sisi nadie wom eno eye Daoud 360 capsules ana fe Daoud ointment eno so de fachi ne beko na yese no eye Daoud ointment ana ye kanfo de amam epacho na Krobea na nse ade ba ko abagana na amanfo ewu ho ade ba ko abagana na amanfo akoma ese ho pa no ene se emrante ne mabawa no wo mu ate ade asinsemu wo mu nom sam papa ade se ne usia brante bia wo so wanya match okwa akobo na okwa akonom nsa wanya match okwa akobo na wo sensa ane wonom ebekwa ko wiachi no ne de yade ana ebre wakoma no ebekwa ko wiachi no ne de yade ana te se de bre obrebo no me so ensa amwa ensa enya de a emani padua no etimi enyini ye ensa enya de a ebo ni padua no emane fa ne ntampa ye de efra me so wanya match ne so wusisimu ayemre be ma wobetimi ne obahia abo adwuma e wompam amani gye na ba ne yesisie ne mu adwuma ne gyansa no ne nyansa no ne beboa wo yesisie ne mu adwuma na pe Daoud 360 capsules na wo no oba no emfanhia na anigye bia wawade mu bia no me pacho won sabeka bi enyansa asem ena no sofo bi ofre me ose kwabena maduro no me pese me konum bi na mum de na me tin se nkaja me bafie na nkaminya ensa ba ko obo nsa bidim nyansa ba ko mieru bi ndu efra na mdu efra no bu efra ye so kompem a ubo adwuma ye pa na me busa ye no kana me se oh sofo na sofo se mo na mu preaching nsa yo mo na mu preaching nsa me so enkonkoton nsa ne nom pe Daoud 360 capsules ebobo ampani ampa Krobea ofra mo se kwabena moduro no eya duro na me se sofo adai o se share me ye sofo le so me nka no konfa na me yini me yiri ehia na ne nye da bia na ne wore aho me solia no pa me anka se metimu se mafere me gira property anim na manim kokoto me yiri anim a na se me hu dia me nya my confused na o chese abra wonya eye Daoud 360 capsules no obobo ye no o solia no pot mu sampa anichi abafie sof ma me nso anya ye de age etimi so bema wabo adabirijo bema wayemre wo mpam a wuntim emu adwuma emma wayire ani enye no Daoud 360 capsules ho Daoud 360 capsules di nkrofo asema wo mu wo ye bema wo de me say ajapade bia wo wiase bia mu no chemu be se nan opa chemu yenu kura na fa mo oba ana afade nyina no efa mo oba no kura me pacho ni nyina mu no enkonkosi aga agye se watumi ene na ehia wo mpam ama nani ayede agye etimi so ye numbers no
0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 afei 0241 24 40 12 0241 24 40 12 Dawood ointment Dawood 360 capsules na men ka wo se malaria duro na mpacho te se enei edi nkrofo asem no so no Dawood herbal mixture ye bone mra ne se sekini na duro ti ba bia wonam bia no eno ne emiensa krobia Dawood herbal mixture Dawood 360 capsules and have a Dawood ointment no ana ebo adwuma me da se yanso ya da se kwamna wanotene atiefo kwamna nyame che eno no na ene pressure pe wofia hanye pressure ketwa pressure nano aye shit. In fact unimade salate family no ho omo ye very responsible family. Good. But enchirimu wo ho this boy or your fucking boy, or you see the name of the family but or you're close to the family. Meba apostle edia na akoso backyard pressure na eba no etisa kyeremu akra matie fonte ase kyeremu good course no dodo na aba ma ye nso ye receive na wo manum kasa ye no opanyi eda Robert Nilati okay ne ma ene ye num kasa ye okay Lydia Lati ni Facebook account e kwahwe ye no good o frame ene me kasa o Chester Ransford enyum busuani na emum no obetena papa ne nten ba busuani mu mo France di papa ne tete no a kuzi se wonyini Mr. Lati ne tete wono sa boy no kuzi se wonyini yeyi na ansana papa ne kura be free mu no na ye Ransford ene te no ho a na o hwe no enti Ransford nye busuani enti bibusa ne se se ne wa beteno mu nchen a chene de onnim Ransford ni ye pa na osia wonnim no na no ofa ene ne maame ete dominance ba bi omu free pae manso na ne refi manso kro ne kakra enti wantumi anya amaye na lady ba ko so free si asem be line so ono so chese oye papa no eba de Lydia kan ye no eno na ono nso so ekan ye ma wo chese ono mu ne de omu mpe basabasa enti eyo mu ya se asem sei Ransford akoye eniema bi se na ebe fore lata abusuan no enti omu nim ho hwe wo se ye dese associate Ransford no efri omu no abusuan no ho enti me ka chen se enkomo bi e wo fom bia no ye program no a e be sa from ne no omadi ama wo che se Ransford no onko school wo bi se hino ko school name no nim school kra university no ko se hin so de college ye wo ho ye west Watiko college ye wo ho ano no Watiko e wo se hwi ofri se hwi yo so o tra susumi ne te o bo baby anam tie kra Cape Town kesi krombe pono ne bankum so e na Watiko wo yo so college of education e se hono wo ai hona okusku ma wo kire se enano brande ye betwa mu kra no oba dominance oba ye no obekra mu se wo se okusku nti eno na okoya o ma afie biem nti dominance ho de omufri manso ena abetena ho na busuafo ha o chese no fa onka late busuana but papa late no ye ne papa o fa no tete ne se ne ba on se obitumi fra bontin ba obi abusuamu eni obi abe ne timi fa obata abusuano se de wo so uye busuani no sai bi na ekoye Ransford ne opani late abusuano entem okay eni ya wat na fidie so na che Ransford eto nchen tini free ta manin tini free mu on tini free na tini o tini free mu no tie eye abusia 1 2 fa eye ehun hia okay 2 minutes ehun hia afriso mon famra ba boy nu say ya hunchi nti no matter what you do whatever you do you'll be arrested. Good afternoon, Opanyini. Hello. Good afternoon, Opanyini. Hello. Oh, what to say? Good. Ya de nyamiase. Ya we da senso se ya frema maji yeso. Wadama ye di nkomo bi family no. Monso mo se mo obi bi ka. Wadama ye ti. Very faint. Ye di nkome bi
wada Roma family no musimu wo bibi ka wada ama awie meet you. I want to ask a first question. So please, what you say? Theophilus, our dominancy, and see dominancy, and some dominancy you cook a CBR. We do dominancy now to Theophilus Amunia de Muru. You have not asked anybody anything. I was just actually listening to your program. It's not say that I'm saying near Dana. Papa no, we're free men and the baby but you could have taken that on yourself to investigate before coming on air and just ranting, excuse me for my language. Because dominancy from protect to dominancy acquire. Openini, mamenya clarification being true. Boy, yeah, can see me. Meba, tobo. Openini, tobo, me pacho. And yeah, went ye, me pacho, tear me, openini. Please, can you hear me? Ubetemen kabia, tear me na mentre bibi mumfanchro. Dominancy, latte, adia wadia ye ubino. One kase of dominancy, 1, 2. One kase of dominancy, or say of free bequai. And the idea winning me pacho. Tear me, oh, open tear me. What me more dominancy? Tear me. Oh, can you please listen to me? Can you please listen to me? No. Please, can you listen to me too? Can you listen to me too? Oh, coward, dear, my main children, not tear the American here. Don't insult me, me pacho, may insult me. Not tear the American, open tear the Americano. Adia America, and say, boy, no, so tear program that shall see or say, oh, free bequai, 1. Ya yet check CBS as a ye, our bequai, and yekunu. 2. Mr. Latte, over Bonnie D. If you so your friend boy no ankasa so tie show ne dia we call the guy on phone e wo show ne so say ye ne need nkomo afa ho ye busabusa ne sansem we nyina ma boy ne so confirm en ono akate phone no enti anumu na ye check no ne yakohu se papa na wafiri mu na oboni din no say na the yi your honsem e koye. We never say papa niya galam say please adia went ye menka. 2 by now or no edi sabe sansem phone no asem ne ba ya edi we ni ba mu no ene nipa what dominancy kroni mu ene lata busua mu a wo wafra unya akoma na went ye program na wo 50 preko pa wo ba be di matemi went ye obi na frɛ wo a wo bɔ wamane onua ba ase minim papa lata ne ba afrɛ asasem we ya wo kan Lydia afre wa ha kire ye mu say na akwada no ne honsem tie we never say Mr. Lati eye galamse ni 2 boy no ono nso ne mo mabusua no ba betena ya ye info no e na kire se wa ba ne abusua na betena impo papa Lati ni kure ba be free mu no na boy no na ne tene nchen enti se sansem we na se ye ka asem we ya unua ba yi frɛ ye da wo ka ya. You deserve this insult from you and opinion. Hello. Hello. Papa na udin kan kasa en wada mo way. Hello. Lydia ni ana. But on Adulatini. Adulatini. Oh, Papa. Good. When you were calling, you were like, Adulatini, and now send it. Yeah, I had. You come down, let me talk. Nadu, I'm listening. Please, the man. Please, can you stop what you are doing? Please. Can you stop? Can I talk? Will you allow your sister to talk? You are rather ranting. I'm not ranting. Down to conclusions on the radio. If she's not your sister, is she not a family member? You don't know her? Am I allowed to talk, please? Talk. Nadu, I'm listening. Okay. If I'm a Nadu Latte. Hello. Nadu, meet you. Me pacho. Ewe na menyane TSA program because so station so. Na yebuse din abem. Na kakra me tie no. And say Ransford obi di Ransford akwa radio station so. Say wakodi ni sika
and that once a dinner or cafe once for the beno, and yes, I have to feel I want to clarify. So first of all, Nigeria runs for the beno, one did to feel flatty. To say flatty, I mean your opinion. The Ransford no only blood related to any of the Latte family. Now, it's a dominant say. The Ransford that's not in chain, no shame papa out, it's our free. Remember, Papa, no man for a chain or ship panel. And see, the reason why Ransford you see to feel flatty being a GC codes or the year there total of the Abemun. That one, Ransford can be my church. The point I want to make clear is say, Ransford or near Latte family member. Nema me wo domina se koma se hana ebe share no eti se mo man ko foba se mo hwehwe na busuafo a mo be hu omo nse dia mo atwa mo keka nyina o papa ye o shawo le la ana o papa lab ni pa ba and all those things no I think the most papa ni dia it's not the best papa no film nadu yes around so yes mame nso bi mrebu kakra na me nkyere obi bu mu awie ya ho se wo si na wo tie show ne dia from the beginning very good Ransford no ye frɛ no enti ye ne kasa enkomodie nimu no saa nsɛm a wo kan nyina no ɔno wanka but o confirm se ɔno ene de Ransford oben ne number o yusu Bako eye 0558 366 184. Sa number we and womo check ye hunu say edi a wodi a register eye Theophilus Latte but not Ransford Obeng. Sa pictures are eye o papa sebe ofri mu. Sa picture no Lydia e de koye ne status Facebook. Enna Ransford no epike sa picture no every Sunday awuraba na wabu ne 14,000 no ka kire ne say ne papa nie na ne papa afri mu odi ne nua ba Lydia ne nso kura mfonyini SND sa lady no say lady no was Saudi Arabia se ne nua ba nso enie Ransford no anka nkire lady ne say ofri dominance but o say Asante bekwai Asem we ba ye no enye ne ye wura bekwai krom with this guy's picture e dia kɔ ebusebusem bekwai kro kɛseɛ ka dominance enye kro kɛseɛ sabio eye kro ketoa yanka ye ntem sɛ ye behunu enti kwani a ye befa so a ye de behunu saa Ransford way enti na ma asem ne ba radio so and die enti a Emma la tabusua din eba mu eye sanfo nyini no a papa ni free mu ode Sunday awuraba no wo Saudi Arabia hono say ye ne papa enti na ma ye bo edin no in ada se obi a onim papa no na onim se ne ba e de sa Ransford obi ana wa register number 0558366184 in Theophilus name ebe boyen amayehunu wadama. That's it. Couldn't you have since you had the alert information of Facebook? Couldn't you have did anybody from your station contact Lydia on it? Because first of all, she has not been informed. No, sir, but then you have published her name. Akakita or something on also about Bebra. Nobody do radio so. And you even threatened Ransford say, so our corporate here, you publish the pictures on television. Which to me, I don't think that is the right thing to do. Picture publishing. Enye. Me pacho. Please, me pacho, please. Can you stop ranting, please? You are ranting, please. I beg you. Stop what you are doing. I'm talking to Nadu. I'm not talking to you, please. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Atiefo. Yadwuma we ya ye ho. Enhyehyɛ ye wo ho ene ye de ye. Ena yensuro say we will take it from there. No. We are not afraid say you take it from there. Asamaba. Boy no, is it not true say oni abusua no eba betnai. Wa confirm me.
boy na kura nso confirm on radio say eye ne papa ani Mr. Latte enti sa papa na frim na sa boy ne say ne papa onya point of contact to get sa boy no enti edien na eyam from so se me pa che wo me ba se onso beba ye eba ye no se Lydia ni Facebook ni na de ade en wono nso de send this again no or they send this again no yanka bi bone emfanfa Latte abusia ho. Listen, I'm making things clear on the radio. We have not said anything bad, defamatory on Latte's family. And decide now, you take it from there. Take it from there. We have not said any bad or defamatory comment about the Latte's family. Mr. Latte's name came in as a result of their Ransford Nuankasaye. Sene papa emye. Nanka domina se sebi ye krokesi enkenye krokesi o. Enti sa asamba untumi mfiti prakope. Na kan say na say meanwhile wo kra bia wantie show no. E na wanti de ebia obi kaye. Obi kaye e de fa ho. Aboso se say Ranford asha se ni Evan chate awie ya me no ka say. Adia no block. We're trying to hi. Please, how are you doing? I say, "Wash out." Say, "Any need come away." Yeah. Adia no block. No block. No. Oba dia now say. Akra. Abusia aye opening letter wonya ne baby call abusia sabre omudin abamu a omo ente ase no. Omunya abotre na omunkan hu se enye owura no na send opening letter wonya ne baby call. Emfonini e de koma Lydia. Enkenyen san kasa emfonini no. Ena ya mosa edi ni sukura gebi ankenya de ebehu Latte sa atio no edi adodo na de frɛ ne tio no nkenya ya mo papa ni din a anka o mo kra ye no o mo kasa ne ngenya o mo ne no o mo kasa enti sa edi ni mo mu ne ye boy a ada edi am ye hu ni pakro no ne nji enti ni a opani Latte abusuan yi de o mbetumi aya aboa ya ne se sa akwa we yi a wo gu ya abusuan ho fie no wonie monye no na fei monte no mfiri ho na opani ni din na abusua no ho nte we ya na wasa abusua ne ye efiri se ono na akoka beka wo nom amma papa na wonya ne ba bi ko ni din aba kente san genge ni papa bi a ye frɛ no Latte Dabi wono na de we wode ni din no ene na yiri nyina akwaje nsa abode eno de wo nka ho hwe wodwe so wode koma Lydia obi a one na every no ya wo be ware ntu wodwe se every on send this can man so mfanye nsa abode Papa pay yimpo. Papa pay yi ana onyi scan fanya yi. Na no we ni wo ho na wose mu se nipa na wo gu mani mu ase no. Wo ho wo na ama edin na edai aba. Enti wona mo bibi a mo ne ka na mo da na die se mo nso mo nye no. Na wono ameka se enye me papa no na mom se ni na me ye. Wo mu nim ne wo de papa we edin aya. Nke bi kura nko mo ne ye nko. We na apio. Na de wo fom. De wo fom a empie ye no wo mu nim. Enti wono mu nya abotre. Na momo ma akwa ne nwane na kwanye on be faso a on be twe akwa no de na ba na wa be san wo mo ho no eno ho ne hia enti de wo mo keka no de wo mo nya abotre na ye kwanye a ye faso a ye sa ye nhwehwe mu no ebi anie si e bebo din bi ye be ka bibi ama wo na wo tie no ba bi o mu nim se wo hye no wo ma da na di akyere ye se si ye ba ye ka sei ye nya information bebre nhwehwe mu kra akyere se kra no e friends tio edi adodo na afre ne tio kura sebe o maame kura yare a sisi adendenden kura no a o maame yare tio fro no but odwo nso kura din e na aye registration on this number 0558366184 wadimu na ebu amanfo wadimu din nyina e register ji amanfo sika na whatsapp se ya on the sad number we ebu obi se ya it is in the name of your Latte no enti de be ye no say ye be che say ye che Ransford ne kura wutuo ne ye be che e kwai ba ne fa so a wonya wo ID kura de kwa yes e kwai ko register ne number that is also enti mu wo say mudin aye ne ye say mudin wona wo say mudin ne ba na wono ye ne ye bo mama mudin ne ho ate okay obo enti mo nya akwanya de wo say mo ye say mudin ne ba number sam mo say eni password wo betena ye papa nchen say ni say e na wo say ye die fi na kro say ne de mo pe kro na mo kan kire no na ye de na mo ne ye wo ka
I stand on this radio and make this pronouncement. Say, Otek Asem Beba Dabi enka any defamatory comments about the Latti's family. The ma yebo Lati edi eye cratch no descende ewurane say ne papa any Lati no. And the papa now you take it from there, you take it from there and there. I beg you, pa, please. Why? I beg you. Yemfa any hahane and coprinking and I busa benefit. Prinking Mr. Why? Okay, in the other four, Yenda Gabrim Fase and then on watch 10 minutes. God bless you. Ya did you see? Ya who I ya do more, a Jwada, a Yadafo. But Obia Sem ho. First year, dear. Dr. Cash, Twaso. God bless us all. Utek FM.